papa penya me ne ti fie me de asem no tu nanim wa anya na adwen so obetie papa no ni nyina ne se me ne ni nyina ti fie ba akum na me ba fie ho be 5 months time ana o sha se enemy ye free e de person tu nanim bonidin me pa cho ni din de kwa me Harrison o echichani omo amutie mi de omunim omo mo ofori mo amutie de omunim ni pakra me ka inti oba ne de na me bie no na me ma na akunwa na me hwe me bisa ne se me pa cho kwan so no so kwan so boko na ye friend or the person na ede etu menim o na me so me yesa we de me no na ede na tifie me emba mtimu krampo da se bia obetumi ayeden aka che me se bia wo de person be ba betu menim so de mayen hwa de kakra be na wotwe echi mo sa ba biem sa asem na ode ba ye no emwaye ewo mu ne sen na mso o eno na mayeden ma kan ba me botaye nti a wode yeden wode Akoma efe na misro mitu ho mempa ni wansem echina nko na obi abeka asem bia na so obi abeka se bia maye bibi ana ma jiluku nyame ni mukure ne be ha me because me mete ho no maye ma adwen se free se me sin so se pa so obi kunu die ana so obi oni obi ti ho krampo na me nyede mempe be ma so de tu menim se no kre oni oba wo na akura ne nya 9 years 9 years ni no ono ayetso ni hia ye na ana nyinsan piem nti andru 2 months kwa na nyinsan ne ba Akoma so oba na ma oba na wo to oba na wiye no abusuafo je ne ese wabu kwasiabu asika omo je ne saa de no nti abusua no ma oba na ti ase se sisia opompo wa one na wawi nti wotwe kwasiabu asika no ono no mo ye da omunum no nti one be ma ne nkotena na one be ma no kotena na o ma ye de o ma hu hawa ombe shisha omunyoma omode be ware nti obe ma no kire se omo kan asa kire oba no amfa ne ti anje omo kan osu yo ba one ne mbetena ye na gudu na 9 years one ne ntina so omo te dai ba akum kra be 1 month na se 2 months da wakana no nsem nyina ode ato no ofam enu ode ato oba no ma papa enu ode ato oba no nya be menu so omonka asem no because sisi an oti baabi meti baabi e kire se me no na ti ana se yeti se awarefa na se yeti se sen wakade obeka bia oba no ti nusuwa ni anti nchan e wa akra na edu baabi na oba no ka chen so on high dan man na onye onkotena ho nti ono ne chichani wa ha sei no ebi onu betima be Akoma wo ohono because of otene ne uncle nchan na nya anti nchan nti ama ono no ti ase okoje dan e ma wo ba no okoje dan na oba na ntu onkotena dan no mu da kosi se time no sunye e ma fie wa fa ne fie na se de yeso ono ne ye bia e wo so oba no etimi ba ne nchan no waye na afamu die akola ne mpabo te kura na ofre no ono ne hwe akola ne bibia na mso o ne wo kan die me die mi oba mimi e de betuma ba se ne wo kan me na obeba betina wie no na oba na aba se me ne na eden e wo ho ana se ni kunu no me die nyame ni mukra nie die me mpatie eno no ana se bedru ho no na afa die me na ebia me ba afoforo ne ma ba nipa sabio ube yimi esi nchen oso oba no ko pe na igudi esi ni ko beba anko waba intino me mama mfa ma adwen ko ho no oba na ba ne kra na enya ade ono no e fa no ho because ko pa anko nti baabi na ono no ye den eti baabi okay intano nti me nsusu me ye ma adwen so enya saade a me ba fie ho kakra no ewom se me ni nkomo ba anytime bia me hu no na aso bia ne wa ho asetem bia wa no nsa chiche ni ofi eyi ba oto eduane wa abonten sa na pa oto eduane wa abonten ni no ba oto eduane na o ka chem se ensa na wonnom na nka chem se me ensa na wonnom ni de nya me anim ni me kasa me pa na me boa o ka chem so ni na wa ase kire ni na ne so no ne maame ne papa
wo no be ma omo wo no nkuma na ne ma no ko wo different ana ne papa so ko wo different to one ne ma me ba no wo ye baako na me say ne sa de me krampo sa so na me so yawo me so ye baako ba me mpe me ho asem because of me baby me friends me mpe me ho asem e china nko me hu ma asem ka ana me kan say try ba no ka chem so osere me a wo de ma me nya den ono wakase saa na obeya anaso ye mbrante na omaba na ebi omososo mba se ebi ono ba behia keke na waja ho ne de eno no de nya eno ntina saa botaye ni ntina odeba eno ntumi nsuru firi makoma mu nyina se de ono no kase ne tibia tie se ono ye wo ne baako na ebi ameka sei ebi otimeka se ono okwa abonten a owo enimonyam ewo school mu because o school mu penyin owo enimonyam ba obedru fia oni enimonyam bia because oba je so koto aduane wa abonten se ye hye to aduane je so no so tobi abra e wo sanka e bia sa adru nko oye ba ma bia wa ware oni ne yere ye den ete na mo so okay wa ka we nyina meme de meme kan ne se me mpese china bi mu obi beka bibisi ayeden akire me because eyemeti wade ya de a mempe so obi beka bi akire me meka so obi ka bi kire me na ebe me da na me boa mempe so obi di bi be ye me ntime so mempe se aha ababa wa we sebe oni suban tutu ni ba waba me kono ho mempe so obi beka bi akire me because me nso so me obotae se me nso me ware me so mempe so obi di bi be di nti mempe se me nso me di bi be di obia wo be ma yiti ase e ka che me se oba no me de me nso hwe membet na ha no me sa 5 months no me hu oba ne da me hu oba ne ofie ho da na papa ne fie ho me beto abrante no Harrison so and midweek ene eye wukua da bronya bosume ne da etoso aduenu bako yeguso da ekọ nyame ya atomu a me da ne sibronya dua enunti yeguso a na yama obibia wotie ye na frishia pa mo amhwe ye mo frishia pa Facebook YouTube TikTok frishia pa fe gometu envie so na jese no ano no ne egugum de ehia na nkwane ahoden eno ne yesre frishia di aponya nkrompon ho na no ano no ye demsi yakwa no no ye nti obi kesi wonyame ye waze medin Maa Akos program ne yakoma mu nsam na wubehwe bia na ye Onua TV and afa Rabi 1 TV also Chrome TV at the Moon Live our Facebook here live Akoma 87.9 FM and YouTube Akoma 879 TikTok here live da ho enunti obetumi enye bi ahye wo ho mrekwa ni mo no na bobo Ironboat at 32 Enterprise Kochi Oton a security doors ne tells wo ho na make us a rainbow to di akoma mu nsem ye won fa ni agoro we biem ho ha ya wo bia etie bia Nikki Pizza Fan Club ya di atoso Nikki Pizza Fan Club UK enra what is so ebe ye wo donation omo be ye wo donation no enu nti onso ya twen we de fa de bra oche na ye da 21st o chen ye 26 ade chen 23rd if you don't know I me da ne ko nyina bro nya no wo ma ya yenye e de ne de ye wo fa wo de ma ya ya twen yenye nti che no na ebre no so tweko nanim enu nti eguso ada ye hwe manim akoma bronya achede no akunafo ne nyanka no yeguso aya ye koto asremo emu ayetende nenso ye mo ye homoden pa ye nuanom a mo wo enkran ne greater you can say western region, eastern region, upper west, upper east, all over the regions. Ya bombardier say monsumu be show me and fa near man and faka and free upper east Bogatanga no honiama emma. Na so usika bet me a famty and mobile money ni so na fe assume na yadia dear a was a ye more na was yadito and when I was yadito and antumana was yadito duku and I was yadito and no yadibeto and winti baby I will be ankasame meho intermediate enye yi odwan ankodwan ne ngomako nti won so obetumi de wodi aba abrochire na wo oye fan ba bia wo bia ohwe yen wonya anka obekwa akoye nyanka ne akunafo bi adoye wobekon krase akoma wo mo eniema nanso abra ma akoma FM
wonso ubrenie wo de ba said ye open no yenso ye beyo amoma for amufri achichine bencheye abenya bi edi na chese ni nyina so etumi esiwa yada se so obeye ne sa pepepe ede amaye yankọ na me mewura bo Augustina eni nkomo oge me mo hawie yeah na bom to say nyame na adum ya de nyame ase udi ni nyina say Bacho from Augustina Isa free hine ne bai Mfi Azim ton Zim ton eno free bai okay any area Augustina Isa Azim eno free bai ya ye krado one yeti ewo man pacham dasi ewie di masami hinande me huni Brother Steven wo Azim na yedi enu kundum festival no na ohia m na ode passam to menim dey opede ona metina bobra na misu mati oni yele dia na so oni yel bia nti meti asema no mo kan no na yeti na mi hu 2015 menene tina ya wancha na minini nsane first one osai na second one ni menu na me ebusuan for friend no nti o friend na wayende be se ninsa na wanka ne ho asam nti kwase sika na woje no uchiaye nti mewu a ode baka ho na waye me ho ade wato abofroba ni di na ye de sorry mewu yam yadom na mewu no osde wo ba ye me ho ade na wato afra ni di no wanya ne dem obeda obato afra ni di na papa say aka na amamre no nchede ewa eni besia ne wa menya ne ho ade na di nkan bato afra ni di nti wan pene Akoma FM ye sorry nti edi nto na enya ambado ye tetetete hwa na eja meme yende from Azim to Takwano ekwan wo at times so na ole ba Azima na car no hwehwe ode ba aguna to Azim no na onye bi chi of a drop na msida ma o man bet na aguna so ye business center what are dey to man bet na ho na nka ne mba na ye short ya me adom na toto nyansa na ya aware no ole kede wo sini dan water kwanto wi a na nka wa ba walem na one ma kotinim na misiyu na member na Akoma FM timetina aguna kwantam tina ho na mininsa ne second one no so mininsa na yedidi ba menaminim de na ye ne kaka nkra na nka wa walem na mefi agun na yakoti na takwa mete ho abebia na mete dada na efi wura ne so oje ne dan na meka eche no mam hwehwe dan nti na okakakra na metu efi wo mekoti na ho no be 1 week me wo ho na number bi kasa efrim wo ho 1 day bi no frame no say na patutu Steven nyame ofram no say okay me the number bi lemon na block number no wo Akoma FM na mikite 820 Samsung na no trade mom na me na de no the table do na boy CBE phone no na mankasa me kopa Infinix DB me toy na me si phone we onya wo de na emam lo wo hunu na we oya mankasa me phone na mam de miska toy ntentum nsole ya nka ncham da mon block obi ni number wo mi phone do enchem senti kula mintum block number no osa any benyinity o ka sam chewa o de ti benyine de no wo de ti me de na American me via me punejima mbe chewa reason ta me se block number no na me block number no na man sa me from me sister penyin bi na me mmeze tu o se na me say Steven is me block obi ni number de na me ya show de besia na wa pick me number on the phone do or say me fly me block number no na my sisters on onya show bless Steven don't to me da ma de no cry de untum nti da ma me ntwan na ono baba na me yimi nyama no oboso mumu nti oba nye hina ye be frɛ number no tam so da mi fu on me nwa na oyale nti wamba na mpo ma atoma adwene mi wie firi mo ho nti me kodi da me efiafufu no week ni ma na number bi frame that's not me do big canteen me ni pa na odi different number died na odi afram no o frɛ ya na me mfanti me yanko ne ba be se bi obedi me ncha na o se ma enya kolu na be wa aflanko na me se me peke so eni pa na la me ne ba kasa dey week me di niska ne ba ma no te me peke nurse sister oge me say yes
ochie mo bi se ma pum na miss na awo na o se amala lizia me kasa fitakwa na miss na lizu so hana na o sa block me nti on block me na me no won kasa na miss ma block wo den o sa block me de me lie de frowa Akoma FM say obini phone na me de afro ma wa akwi me start be ma ne kan say block no one block no number na me block no o block lagi me block number no okay but kasa ninje me block number ni Bruno na man kasa me bisa ne dey why does me block number we no say ne yanku bi na wa peke me number wo na me number de no no like me the picture to Mr. Tusa or she na Mrs. Steven me ya chacha osa ha me ya phone osa ha me ya apacha osa ha nti wunya kwhwe mu profile me the picture to profile na wa heden ubi sansa we yede me ya chacha osa ha we ya chacha me ya funa osa ha me ya ba funa efun osa ha me ya kwata osa ha nanti reason bent na wunya kwhwe mu profile picture oya boni ya dem nti ese me block number no no say ono onye bibiala na me yedu twade wo ho nti sister ne lekede hina mpo na ma adwene mba do de me number ne no ma me block no sister ga block nti wo de by for phone na shares block settings ne be hu da block number no nti mi kita phone na mi hu eyinim na me say mi hu bibia na friend back no sa wo de yankasa owi obesa na abobo number na amam na ma me hu de ma block na Akoma FM na me see you mate no de na nushim also hu ni benyi na one ne tenan no ono check ya na ma awo me second one no fofol also na mininsa me second one no odidi ma na benyi ne de abaye ne ho ade na me mitumi fla ku benyi ne mfa otum di phone de ma benyi ne de obi le first beginning me number no store no get classmates omu number no when a store number no or get classmates Steven prana ne tie or store me number no get classmates no get classmates ben you flower kwanfi o say na la from onya kasa na kasa ntechi na ohun ina o change edin no ye ne oge azim na gan so no yobi a official adimu pa ono e change lock ni po obohu na wegbe na wa kwa phone nti o say oya na me sending message na dey but na me ne first one no na me me de na me kwakwan do me kokum be kuma se me kwa akra na de bo ma 1 month ma mo ho na me ne de mom na me ton nti oye dey na mbe ne nya 1 year 2 months na me start gwako Akoma na se FM ma me o company no kofa nam no nti onya time nhwa afra no miss ma me ya me ba no nti da ma ono de o water kwa na ka o ma ne nua ne mba fai afra no na ya me ya adum na se mbe di agona na afra no be start to school agona ka afra ne be di ho not knowing there afra na oba fa no afra na akoma ne sister no oba fa afra na nkasa no po antina ni ncha no o de ne kama mba fa man panyimfu wo ne maame na be ni kodi ni wo nti mi fi owo nti kasa ode koma na yele wo maame nti na me ban na me leje me ban na wa ye twintwan wa me jemba na o ma me ba sha afra ni mpo se na afra ni mpo no ho timpo wa ye twintwan na me nti da ko na me fra me nyanku bi na me se me ba wata kwa na me fra beyin bi adam pa ba hwa me ba na o ma me kwan ma ba hwa me ba no nurse awonhu ababenyi ba otide na obu na otina sister no nenchan sister ne ye indomina de wo fiawo nti me ye ready a oba mam direction me ye ready na oba mam direction me kompana me ninsa na chudi na me kwenti me kwai na sister na no onim me ko mi chia no nti na me gina ho ma abato da me ba no so tena ho ma onum yogurt na me start the mushom banim nti no ohwe me Akoma FM ne junior sister bofa na Ivy oboya abo na nurse sister oge na me yes na ha so wana kire wa hade na me se bi sam da wana kire am wa hade ya why de wotum ya madam na ne ba panyin de no oba ma afra no do de ne koi nti me hu afra ni biam na me from papa na papa se me report to police station na won ba chon na me from ma so ma me se ma mintem papa na asam na me nye dinde na membla na nkasa ba fre behin mo de meba ne dai de ne o de aba na wo bai wona me kasa ya nkumpo wan fa afra na amba
nti lazy na asami di ba Akoma FM na mle yenda me jemeba nti on fa me ba ne fa yende na on fa mbra na lazy si da on me ba na ampo no wo ne nchan na sister na le kasa ni mu no o say before no bohu dey eba ni po ya me ba no benyin ba no na watakwa no bohu dey dwowe ya me ba no mpo benyin ne so ye ne wo fa asi bi ne ba na no wo fa asi no ni time ya kwa ne ko ma ne yire no o ka che ne yire ne say wo ba no eye ne wo fa asi bi ba oni time ma odo share eba no oni time odo share eba no oye busy okwa do nti na me de ba na ma kwaje na me de na Akoma FM nti osimi tumi flanos peke no bu ma nimpa no wo home nti no frosa na la me your friend makasa na obekasa on kasa biala no the phone da ato nti osha ya bise ma no hu don no afre nya no ofase bi ni boy na ne ba na obisa behin na afi oni no ka no kwa no so kropa no ne ma awo no so e sure de kropa so e krope na npo ni mi ni wompu mi wa no nyam na menyimu na ye du twa so no du twa do nso so ma 1 December bi wode nyama lokwa akama na nkasa Steve na ne papa nam wo takọ nsuta wo no wode nyama lokwa akama ho nti wose wone nyama wode kwai no na meba benyimba no kutu n'enim na Steve no wofa asibi but na me ncha no kakra nti ono onim maframa no onim so nti wose nkomodi mi na afra ne ka kire ma wuto ka kire small boy jowe dey I would dey so wunua judo na wabaka de wayenta funti no papa say awo fro Joel akonso fo ni Jude nti o sa afa na leka ni na no rehwe na enim na ne nua besi akuje olubu nani olubu nani na afra no so hu ma auto no hu nti kan na oleka e kasa na oleka nti o so wo wie yi no na ofre ma auto da nkonkoja no no ma auto no koja no okoja no bisa ma auto no sa adwo wo echiba na chiba wo hompo wa abru 1 year nti na chiba wo ho pa me wo me mu touch ni pokita man kam de ne picture mpo me de nti bi go se ma no makoye sen yakoye ibasa miensa nti wakwa na oso no kofie ni biri na obisa behin ne se don fa no kwasese mbo fa kwa no ho Akoma FM no FM kada ma asam no de kire no was jowo we chiba na onu chiba oso nugu no do no fa kofo keninti na nkasa no bodwe no no ochire ni hu nos nti oso odwe ne hu nos no misima me fle behin no obaka de behin no ni mi njaye bibi wo mi okade mi ni me hwe no ode flam no amesa ammo de oni mi njaye amemete he ombaka ncham doge mi ni we jai nti ga na okasa ya to the send okasa na mi feel bad okasa na o de na ole kasa na no di watema na obu dua na o ye then na ole kasa no be sebu o hwan ka obehesha na ahoro badam da minya botalma no mena ne kasa ya mena ne minya botalma ne kasa ya kunti no onu to amemamu huni dey gun now I dey ontum me hu de we menchile but or send me our pictures o prove ya to the stand there one engagement pictures no send them na or send or send them money video bi na de nti o kase ya na hu the way you all ya no nti why there to her no na onjin di there amen ma someone na leka na mi nti also we stoge awe ni bi ma fro mini Steven na yeti ya wala yeti nti mafro video call na share ampala nti ni bu ni be ni pu na ejima so na from video call nti video call ni na me hu there benyinit na egum me be benyin so da ho ma so le ni ho mu eko so le ya abadio no da ho ni na benyinit na hu there me ne ye no le ya video call na me bo mitiladi ya no so mate na kasa na ninja mu no last 3 years you know yelbu bo re December no na why da no so modo na me Akoma FM na da de lisie ma ye de ne ka na san kama me find out am for born ncha wo also me nya hwe
Just a sabrina de no baby and frail. No be say biala for best me baby or baby. No so onyam bone no ntumi yam bone blebebe bambili ntumi yam bone na mesa no no mo nso wale na me yam bone amemfa bone nchawda nti December nim no so ge sisi amentu fa bone biala nse obi mu yale ben ta afufufrum nti no kole bi owo bia meka akiro na mesa aba no kole no se me meyankwa ne sister panyini wo na yankwa kana me se ehu mu no and din kana nkwa fra sister day on beji mi tam na wo yanka ye na asam na me menya ohwe na obai to fita kwa bai na se on ne girl bi ko hyehye ma girl no eninsan na busuafo se wo beku ni nsan bebile nti onya ne ho ade na o se a o si dan na besia ono wodi nkan na akwa wo bi ni bo ono na awo bi no je no ho no bobo wale obi no je ono na nkof ono na busuafo no ne jonjo no ho deda ma untu ni tinsa no wale me hwie na echobo wale lizi na wale no oni muntro cha ena woni po kampo na me yam di me hwi ma akoma on de meke kama adwene bia Akoma FM nti na o ka so ye tinsa na me friend na sister panyin no som say sister kuba o say okay na me say sister o ye tinsa no wokochi o sa go ye tinsa no wokochi nti lazy send me awale piche na me send benyin there on cham what's the meaning of this on cham say e bia na ameni ni we fula on cham say na o send o so reply them you useless thing na fit and look on me me feel lazy na me di chad na me friend na sister panyin no so na me say sister kuba o say yes nti wankasa wonua kakraba na manka betuma Akoma FM o sa o ga ba asem na me say me ne wan ti na ehu me ne wan awon pa de me pa wasam si no bia awon na minim obi wonua ne me bia minim won da good morning but awon me na we fine awon so na ekuma etaya awole nechi resist da wona ekuma wode wotaya awole nechi nti why dey to me ya madam enye tinsa no wokotu ya awale na wokowale sister asi oye tinsa okay mbetu ma abola ta me so oye tinsa na me sister kuba lizi asend ma awale engagement speeches ni nti me hwanya yakopon ni mi na mba me letter osa okay oye na me sister kuba ele fi ma ko na me katen na kasa benyi na started all free nti na edan foforo na mama kotini mpo na onimu ho baby ana mete say no onimu ho no from sister no water cried na my sister no odi nani mama wo bai oba baka say ya nti ko shemu wa azim no ono say also ba patam mpata up to 1.5 year ni mpata di o mehu bibiala 1.5 year ni also ba walem ofreni bi also ba walem awalu so intumu walem because enale wale awale lizi na le ba wala amoso ma makoto awale ne da na da otide mafuma panyifu wo ma me wo osiwa buanu up to now ma me no chi na bibi ni oye na obi wa bibi saw enja no kwane monkoi awese ni na eja wo hwembele ma wala enja yi no oto do oto ma me bisande besia no oto hona na ti o so oto ma meti o ofine sister panyina na so sister no wu a Stephen besia no na ma me ka cha won de na anwo ni me obi bako eje bia Shama Stephen poninka ni wu na sister na ntina ho nti da ma sampo ye momonka o se lizi so na ma bi so na echidu su e o se okotu lizi no na ninsa na so ninsa ni po sa na onye ninsa ni biala ninsa na anka woni ninsa na ndadado anka onwe ya afi o so wa abofo ma yifu na asenti okotu lizi up to now me kese lizi da ho ate ho asa me fresh Steven na sa me fran na onfa na ma afle lizi then nukumpa no cho nukunu wo ho a onfofo ni ma ne mama ne nkasa wo ma afra ni bibi ni mbada na kawan konto na onfa mba na lizi the phone ni the aman we na da akrom wo ho na lizi frame no sister oge mini Steven akasa de sisi ole ya wotan ole ya madanda na samamet ho na same bla makwa akafa binyi na me say Steven okada ma asam no sunjo nda na ase minushi America akere no na medi twa lizi ne de no do sisi amat na 1.5 year ni mehu de lizi kan no oye no call all pada metina ho an kuma kasa me bla makwa akafa mbenyin onu on baka de meja onu on baka de raba
membeja wo kwan na tena wo bebe nya wo kuna afa ni na mete ho ma tena wa mso minyini ahena obetuma abe m konongo kaya di mi besi ho nti ombeja mo kwan edan no so o kada wo si no ma akwatene mu edan tena wanti nani anhwam papa biala no nti se wakọ wale na so ne ne ye no lokọ akwatene dan ni ma mentu menini nkun wa dan no ho emom on pasas no nsime dem famam edan ne de da choba ya mbadea be se bia no obotum akonka dan no na emom ankasa manim fifi na mebla me de support no ono on pan asase no si dan ni bi on famam so mo famitim fontum mentu me hide dan de biala no beja me kwan onya akwan sen akonja no so meji 3 billion 3 billion and for the past 7 years no wo je ne sign 3 billion 3 billion 3 billion no I sent 300,000 Ghana cedis 3 billion aga sign ka bi maso ya na ko miss meje 3 billion 3 billion na chi no wan sa anya dan o pasas esi dan nim biamam ma me de miti akọ yes dan ni sika na 3 billion mu na no nka ho 3 billion ne dan chan say no sinyama nkoye ma no Steven hello Steven Akoma FM Steven me mo ho FM wow na ba dia Bacho bako Winnie Augustine Isa hi yo Steven na Augustine oya wodi ensese oba woni ne wo ho na wodi na jai ya so far the enjoy o mo da sote Bacho wo na che oh nice day October na mko ho na insensible in no no mama mo no se ma mi si o bi na me hwe mo koda na me man change na ba obo mo se kan na obo ma bi obo no ma me ne ba ma me tini ko it's October ni ko ho so ba woni ne wan koda no so wo ba ho a wo ba wo se kan na so beto ade de abode na ani braba ensensible na wo ti a obayi se memma wo ba oba wo se kan wọ́n tí èmi kàkà ń kyerè wá ní ojú mú nti sẹ́ ọmọ fẹ́ mma bí a mùkàtí kọ́ náà máa wọ́n bó fún yẹn pa ọ̀dọ́ yẹn mi sẹ́ mìíràn mi rẹ̀ tìǹà no mi ní yọ àṣìn náà mi ní ọ̀tà kwa nti mi ní yẹ mi first born jùlọ nti yẹn wú yíyẹ no náà mi ní ká ẹsẹ̀ àdín àfitẹ́ ní ẹ̀dùn mọ́ ọ̀nà nti sáà di a ọmọ ìpè bèbí yẹn mọ̀ tìǹà nti ìbáṣọ́ mi àtàkọ́ náà sì takọ́ business ní ìyẹn ntọ́pọ̀ àgúnà na me yin ba ku na be ha down ho to wa go ti nke bi so mo Sunday ko na me ko nti se di den meet na ma ko aka shana sa ni e tinga ka ni be wo sika wan be ka se fi no wo ba o di ka wan bada ya ma asa me na be wutu aka no nti last year ni so mo ta ko ha me ko na me ti bi ka wa ni first na enso so Sunday ntema awani ejija timi be bi na mko ho ba ono na meti be be ma de nyama bi ko ti la kama me ko ni sister bi timi be ni sister me ne sister ni so e ti na no so yin se be mu ni se be mu no ko ka no wasem na me bo no ga ma na se na atini e so se au ti je asem so ke wo je e problem bi a ti sa dia me ko no no masem em ko bo me bi so fa ma ni se na ba the time the assembly sees begin the buffy or the buffy problem some big ma ayeze ti ban the sister dia ma na ta kwadina Saturday na ya foka mo ko aguna e ka sem no ho o jitu so ke nke bibia so nti mo bo na ma mi fi asalo azin ni me ke sha azin na sem patalo so be je abubu ya patalo to e kagia e ko chen ma mi se mati nyama ko yi kakra ma minti nyama ko yi ameto gaje na mano le te dia na we aba ya different story oka we dey say dem be ya de na o de asefo fraba le ko pie ni papa ho o se je o nya wale na de no ko na papa ho nti me na ba ko ni sister ni ko na papa na ba se o se me no wa na wa no pe ni quarter wale nso ke e je tu so quarter wa ko dia me datu
no you person ko na listen the more no afem no dia mama MCU report our lesson na yewu mu a ye di trouble here and no so be wale chance so anye and no so be e chance so nya na ti ma atu na wa sisi amika ye ti mu joni ni mu na aflam na no di matem na cases saa o se ti mo mu si agbo kwa Monsieur, obodo ma je ku odun ko jesu obodo ma dan tem dia trouble sana also go no ha sa yetima atu now bisi dia mo hwe se na me tina me hwe me hwe ko dan me hwe dia ne kan dia o ti ko na yo atu now ni na mami mi sa kwata ware no nka betimi oba me ne ti na wu e ko me ti di tu wona ma me papa ni ma me so bona manye mame omdena mene ko hene so di tu se meet na ya dia on the problem na sa ukọ ware no court awade na wini se wontumi nware bia mu nka ho okay me pa cho wo wa yere no mo sen Augustine aka wa wo sen the yere na me mam pin from there Akoma FM mu atuti na nkan sika one year me ka chense ena me bona manager si na ba si do wa makwa kan wa sen me pa cho second one wo shia Augustine ansa na wo hu no na wo hu no ansa wo hu no Augustine monsieur Augustine ansa na wo hu na adan sabra no na onu Augustine wo twitwitwi nti no na oba ne ho a wo mpene so mountain na asa akọfa asa na twitwitwi ni etem na Augustine no wa aguna na me mo takwa wo ya no na ofre na wo ntumi ma ana na wo ntumi nkọ ho because that time me na ko be ne nka ko ho e ko said me ko 100% be na adanti na wo ne Augustine nyina so entra ba bi ba ko se wo hwe na wo ye be ma wo feel say wo per sex wo be ni hu a ho kire wo be kwa kofa bi adan na wo ne entra dan ba ko na sa begin na me ni sam sise no ka chen takwa asiteni ya jinsi aguna about a business town so what much na wa to die wo ni na try fie say it's almost 7 years. Okay, and na wo ni lady ne so atena say Not now. Akoma FM Almost 4 years. 4 years. Augustine atene 3 years achi and na ade ko hunu sa lady no woni no wo ma say Why? Sa a lady no de account Augustine na woni ne wo ma no de woni ni ba okay na yenhwe wo bi a wadi nkan ya hia Augustine na ansa na wo ko 3 years achi na akọ hia lady no die ti na akọ ye lady no engagement eja wa Augustine you said by almost you said them I don't know by you said by Akoma nyinsan be so Augustine na na wo bato nya ne ho ade enti se nyinsan be mo enche sa chenchina achekoye ne ho ade ho am na pressure o very pressure let us say udosa lady no chain wo Augustine or your marriage material eche wo Augustine yes Nipedia no Augustine dem dey adeni ye ni say many say because many Augustine na ebe mi say funa mi say begin na many Augustine no also papa dem say the car by him ni papa ntiama mi dan so yi kakra na so ya da mai mi ba ta ko ntia ba so ko takwa sa eya bon ni papa nya ta funa kama ibi ato na atwa bi aso let's go to October November ya no start October November ya no I want to them chance when they get to Kasia over to them to sell over G also the 8,000 October ya na 8,000 come so Augustine the 8,000 so from time they also project you know okay 8,000 you took me from the man also let me 1,000 1,000 so and this no sister also for 1,000 1,500 okay and to my job to the man so you know me now it's yet it is 80 million who asem ne 80 million what so the man who me
October, November, December. Yes. When you can say October 1 November ending. Or someone in the academy. Into October, no cinema is going to again. October, no, my sister, Manchma, and then you can see our Zoom. Now, dear, it has the cinema. Now, also, this can you quite you my bang? I saw the before. What I did that. Yeah, me get me more than force. The video, Madame, will be the man. Autonomy, I say it's kind of the pollution to predict Chancasa. The defense center officer of the time, they'll see 8,000. Up to the young and the same. If some of my missus from sister, to see her, what can you do? Never put your money. So, my money time. Not just say, not just say, no guest in a share, you know. And yet 1 year, nasa 1.5 years. In the name of October, ya winning next year. At the 80 million a man, so I find you get in your juba. Yeah, me patro jina suma me pani ya money tete. Baby, every year me one shot now. What you me mafro? What guessing on me gas or say bet me who no a finny. Me say as some ne buy no 1.5 year ni or the 9 dash number 1. Debbie, also who Debbie, you recorded that me to be a catcher. Me to me a bought me imagine no dear sister. Titi asem na me kai. O say who no bear man 1.5 year ni. Me matura to her until can be baby sa bear man. But we say 1.5 year ni. But what now 7 years. Me kind na. What you want to 7 years? No, so no one can 7 years. Was say wobre, but who no dear? I finish like 1.5 any. But also October you no correct. October is scanning or the buy. Reason say or the smile is scanning or the buy. And yes, oh no. Me who no October. Me cast 1.5 year ni on few and film kudano. Ain't when you bring ya wooden eBay, but October 80 million. Watch it. Then some me my and then ni classmates be no the first bill or the brim. Watch it 8,000 and 1 year. 8,000 a meje. What catch and saw the 8,000 and casan force in them time now a lightweight no. 1 bill ni year, UK ni year 4,000. Yeah, UK the end year me or money asem. Say you can second I do something. But they may it's cannot ban in Pona Ben what to moon to make a train a day. 1 man 8,000 or the 8,000 the amam. And when I may person me who not just a woman bear me and yet 1 year ni a year October and yet a year for your last year October some year KO. A year every October, November, December was some year K. Maybe what year to Musa woman 8,000. Okay, 8,000 what you know. One in the woman saying 2. One in the woman 8,000 what you know. We was said yes, Bema Sabia and Kodani Sika, Wamusku Sika, Wamadi Sika, what the bar, and now a movie. Anyway, you did yes, Anya. Every month to be on the tripling year, 1,005. Every week to be on Kodani TNT, food fee, 150 a week. Every week on the money. Martin, yeah, say every month, Bosumi Biano, what guest no send you, I'm saying 1,005. A year 1,005 and to a swan, a bar, a to the beer, at it. That would be 1,005 now, not the price. Augustina, not the price. 1,005. So, mammy, me pachu, Bosumi Bia, one name Kodano, what Bram was saying. But some no starting fee. Or started 1,005 no 4 months ni. Me brain or starting 4 months no started all the 1,000. Bosumi 9 million. But Obra 1,005 every month. Okay, good. Before Obra started with 1,005 no Obra was saying. No Obra 600. O man over 800. O man over 900. Okay. Every month. And no dear what the bar. Okay. And me patron, and then you were guesting at Timus Siano. One I will hide the man, one. But when I'm high man, me patron behind years, canning in Aka. Edema, if you run one, answer would defeat Raneka. I will die. Let him say, yeah, I down or soon can obey toilet and bath account. Obey the toilet account and down into a record of ya. Obey 60 million for 2 years.
nti me man 5,000 for 2 years me the 1,000 back on no get na ka say e say ya no hwe na 1,000 na ka no the man na want to year toilet no nti e me kakra no 1,000 je me fa ma no sewura balance 5,000 na the man sewura me pacho edan no mo han ni 2 years for 2,000 and mo han because enra Akoma many Augustine D and chess mo han ni 2 years it was 2,000 would you 1,000 a balance of 1,000 I won't try you 5,000 it's a balance of 1,000 but you want to so be a toilet akada e se toilet ni wo to be account you can cut 1,000 and send the okay for 2 years no but I say 1,000 let me check 5,000 2 years into 2 years na senke eni na what you physical cancer na me fiera 5,000 into 2 years no 6,000 let me check 5,000 chamber house self contained chamber home but 30 more 6,000 2 years 6,000 oh okay to say what's when you what's when you are guesting and yay but as it's a same it's a proper this and one so cool so no get you about say o ko ba tele ma no ade na later go to or then on so and but on say no ko no no be so for no the bank town no come in some trouble no I say no can do because actually no can say I can say I say o try Steven summit wonu mu kasa ni ya we were ready so we be your guest na one there but onu na etutu sheda okay ya no awaye ko shini papa awaye ko shini ma ko bia akwaje list akwaje ya na the list ndi but so midem e dan list ni jai e 3 months 2 months abese mi bi so de na list na ekwaje yiye ese a me shawala na me ye di me shawala me show up today 3 months no lokoko wie no ansa na le baba ka different story awoye ko shini sanka me kwa ni aye ko shini we be me de lizuwa ba wale amwa ye ya madam potete e ko e wo ka list asan ni papa o sin ko so be list ni we oni nti ba more than 1 month asa wo dey see man nakata enti me be no dey listen chance na mbo keep na mbi skaba be na se wa ka tuto no nyama October ya mko ya e ke di 8 million kamari ina mka don fala no zinam oni wala so no problem ina me di ma se mbeto e hanan da blow na mo ka me offer bi chafanya man di no but no dabi ina mo wa pretend di no pe na so for all the time na dey look bag it is can be excellent show to you. Now okay, Augustina. No friend papa there. See now baba the list name. Now this one about the office November ending. So I'm going November do one ya our own papa. No be am fana no timo dem mama me ma dey amepe. Na baba so nya abete na awari send dey nya ekunu kutu no tuto bad me no dey yin ebu ko no tuto. Never forget that my father more na more unto question. I want no friend mommy. One more than man, no send man now balance so the best in the prudence from now but Joe mamma evidence in our man. I think we can now see listen to the same. Well start on the big that day okay do change. I don't know could change. The first and the other teacher. The last one we take you for the change the oko. It Friday, Saturday, Sunday, Monday, and Friday. We back to our mission again. We want to move the mama call. I'm so down. I'm a bunch of women banner. We in the mission. No children, baby. And now say ope. But okay. Holland and Tomano no so ope do was saying, and I know dear one can. I listening to listen, no one can say one ma will be. Like who no near man ne wom anase kopem ne ani ehun listen mo near ma no near man no me nkewe say no say ogu be be ntimi twani egu face ya me ya say ubetumi ubetumi agina so say si ayi ne wabobo e de a kire me pa cho man bobo nkire me pa cho bobo kire me
yo me show hwɛ me ya PM kakra bi afam wo wi a pekin wo ho na owia na oya na ye behwe list no a wo mo de ba ye say Steven mfanye Augustine ahwade ne ye pese ye hu list no ene ma ewo mu ene ne nkomo na me hu hye so ema me se ene awia health alert clinic akache ne yekọ health alert say ye chronic diabetes hypertension stroke when I know anxiety typhoid cholesterol just as sadia dos ni peduan gonorrhea na syphilis ulcer na prostate ade ya na wo widie mu adredre wo just wo hyehye wo na hyehye ni ade wo da wo ntumi enna wo de wo ba wo ntimu nyina health alert say ye de afidie na behwe wo na a doctor fo akuni ni ani ntini ya ye wo no wo ho enya asam ketoa enuro akasia pa bene ya ye ditu yade wo health alert de wonua agesa wo de wo yade ba na wo de ebeso ye hwe na afa wo hunu ne ye kan ashaman ye ne Queen's Hotel hwe ni mo Medina Post Office ye ben First Atlantic Bank Kaswa Crispo City Junction ye ben Block Factory no for 0242 518893 0242 518893 mama 3p garlic mixture we na nom 3p or 3p and no and I just say ya no mo a because ye mpese yade pressure sugar diabetes and menstrual pains no ene ho niema yadi ebewra eye 2023 mu enu ti hye so ema me na ema won sanka 3p garlic mixture no ebi nya hodin stroke yene no atwonkwanta ya pai 2023 enu ti bomade a na ema won sanka 3p garlic mixture ne bi daniel ba misie ba kwalenak apidang ne angelos ubenya 3p garlic mixture ne bi ewo ho chemical ne pharmacy ya ba show bia mu enye na 0248928824 0248928824 na eni komo na eye floral tissue eni ye kan for dem wo floral with tissues bebre ye wo disposable handkerchief no fa paper wanim him gumu bo wagumu ye bibia gumu owia na cho say wo dia to dustbin mo eni wachi ye wo napkin no wo toilet roll no wo ye wo bibia e wo facial tissue wo nya eye floral tissues na to me abwa friend 0243 033033 0243 033033 grow fine eye mojadro papa wonu mu a wo bedidi wo beda wonan ne won say yetititi wo kofikyire ya wote yawo ne nyina ebekọ eye grow fine wo hwe na wonyini mu enye waye nyanga waye say hoya wo ba bema obia nunum grow fine nunum so enye yakra nunum adeye pa yaji award mienum panifo na dem ayen na enye kululu award bia award papa na just grow fine eye good mesie ba kwale na keba Ashton room smart ebo ase Fred Mens apedan purely chemical na eba shop o kan shi drug lane ubenya grow fine ebi won se ka no so enamo a bomodi aneji na to grow fine emojadro no ebi Fred 0244596532 0244596532 na ema wonsa enka grow fine yenwie yo me pacho Steven egusu ya wode list no Emma Ishmael wakeka ama Ishmael achochro ni nyina dodo na fe yesai ene na toa yenkoma twetwe ne so Augustine ewa ha sei na Steven mom ene wa homa ne so ya yene no edi enkomo no enti yenyanwie ya list no na fe yesai aba betoa so ede amamo Dr. Mafo Fertility Able Center Dr. say awo ena wo pe wawade besen fiem yenu fiem yesa se wutwam ane yehwe we hwa ha na we yahwa na we wonyem na we so nyinze na we so yeboni ana anapokra sesa ne se yesi akaya kefo mo amomemme me pa cho mo nkwe Dr. Mafo Fertility Able Center Dr. ebe mo nyinse Dr. ebe mo awo Dr. behemu wo enemies enu achi wawo na so akoda no entumi enante a me so Dr. Mafo se ba bia wo bia no koja aba ne kwan fa akoda ne bra ne nemu ayemre ne nemu agu ontumi nante wo ba ne ntumi nante fa ne bra Dr. Mafo Fertility Able Center baby a wo bia brochimemu baby a wo bia face sa problem awo ana wo bentimi nante fra Dr. Mafo was 0244 411099 0244 411099 atonso esere so atie bisa abase ehona Dr. Mafo owo 0244 41
1099 ɛyɛ Dr. Mafo number ɛno nti ɛne no ɛne nkɔmɔ sɛsi a ne mom sɛ ɛkɔba ne fetus deɛ a menya nankakua atea no ɔno ankasa atɔn fetus bamboo toilet rakua bɛka fetus wanda ɛbɛ na sɛdeɛ nano nano dwoada sɛ yɛdɛn ne bɛsi mu akua te wɔ saa wɔse maakɔ fetus na mesi asɛm wasi wɔ bia ka fetus wasɛm na sɛdeɛ wusi ka ne deɛ sɛdeɛ toilet roll ne yɛ no bamboo toilet roll no sɛdeɛ esi yɛ mɔtɔnfa wonte kɛse sɛ wotɔ a wonte kɛse ɛnoa ne se kakraa bi ɛna ɛnyɛ pacha so sɛdeɛ ebi wɔ hɔ na ayɛ na ayɛ pacha wo sɛ woka bom bebree sɛ bɛyɛ wo nsa ntumi nkɔte biribi a wankasa w'ani ngye ho no ɛno no ɛnte saa ɛna ɛfɛ ɛsa yɛ kama nti wote kakraa bi a ɛnsa wa wonim yɛn kɔla yi just ọbẹ̀tí ni sẹ́ bom because fetus mẹ̀tú kyẹ́ di àmọ́ papa fetus bamboo toilet roll fetus yìí mẹsìrẹ́ wọ̀ ọmọ baako yẹ nkótó yẹ yìí mẹsì fetus ẹ̀sán yẹn no yẹ kọ yusu baako no ní yusu nyọ dèbí yẹn afọ diẹ mẹsì yẹ wúrọ̀ díẹ̀ yìí fetus fún ọmú gyinagyina yẹn mọmúra na wọ́n yìí dẹ̀ sí yẹ bẹ̀ wú ní yusu nyọ dèbí yẹn ní yusu nyẹ mi dèbí yẹn ẹ̀yẹ pẹ̀kyẹ̀ koraa baako ni yẹ pàkyà dodo yusu fetus yẹn náà wọ́n sẹ́ toilet roll ni mu gu ahodoɔ pepe bi na tɔ bɔmmɔdeɛ na pɛ bi na tɔn wodi ekotu bi na tɔn mekura menya bi a mɛtɔn papa bi mesra mo mumra mi bi na mɛtɔn wodi yɛn tɔn bi no ɛyɛ kama nkasa obi ntɔ ne ho sada no mekai o mese menya me menses ma ntɔ pa ɛyɛ kama nti chemical bi aso ni mo dabi nti ɛno bi na mebɔbɔ ne kama ɛna mede yɛ nyankopɔn akyɛ yadeɛ mpampuro ne yɛde yɛ yɛne akasa yɛ mpampuro eja wadwo enti sɛ wo nkran na sɛ wo pe features ne bi atua friend 03022248843 03022248843 ana wo nkran ai kumase na wo pe bi a friend 0550 000 990 0550 000 na Emma won sanka features toilet roll no yema mo akwa babiem assign the back ma 87.9 FM wakoma mu nsam dwumadie so now the list no are you ready yanko tie list no hello Steven Akoma FM madam mbato yema na kesa me no boy eh wunya huni akasu kesi yema na kesa me no boy yema na se no mebu ba kire no afa na o dia bobo kire me wa ha bobo kire me showcase one okay showcase one 12 pieces of clothes 12 pieces of the no cloth yeah entoma dumienu 12 scarves duku okay duku 12 panties dress 12 dozen 12 brazier 12 brazier dozen 12 Akoma FM underwear 12 one wrist watch ya de boy ansa baako set of jewels a good year set a pair of shoe and sandals and bag moko no sandals and a wedding dress okay eti when na niema na abusia de ma ho Akoma FM hello Steven Ola goto bia so eti niema na abusia ka sa totofa ye ne ho ade no eno ne ya bobo no okay na abusia nkasa nso ewo bibia wo betwa de ama wono mo ana oda bia mo man ka hwe anka ho abusia ne de o man ka hwe anka ho eti list no now edie ne se ukwan se nka obekwa akototo na wa ye Augustine ho ade fine ono na amakwan ɔse ɔlukoko tu lizima wakɔ mehwɛ yanko na lizi da ho ane ne lizi tei na mesa no mɛba wale ma ana anya ho na ɛka kyerɛ me dɛ ɛba ma mo bɛka kyerɛ me dɛ ɛkoko tu lizima wakɔ na na mehwɛ yanko na ne lizi tei me mpone na bɛya me ho ade na mekɔtɔ lizi na awale da na da mekɔtɔ esuwa na awale do esuwa no wo ba ne ma
ka ebetuma ka cha me dey okwu you find them mu bayi wa bayi na akoyo bi fofo ho ade nte be pie no tukọ dey ono so nkọ ta wolu du ehu anya one na selu kokotu you find them lizia ka ba wa na atutu asa wanum ayetu wonsama atutu ayetu I will be sharing pama bebe kwa mehu no na papa anya na yesu na dia si papa na onya subana endi ya o de me from no onka no kwale onka no kwale yin na tuma eji mu da wo fa asana eyi mu da wo fa asana ya ba che na me san me bu bie ma na also ka chali si da no wo fa asana me na wa metimi no ayo ko shini na me di am bia be tua ho ka bia mo bone ma me amane awu ba sharing pama odi dimo bi so mestati ya oye wusu na wo banye bu na mestati no afei ona yem no yakobo ta suri no o yem da sini no so po o da minye mo yem ma no nka hi nchelo awu ban sene pa na bo madam onu ko ko ni sini go to ko ni sini nya no me lecture me nka hi me sene be diam go me sene wakeka ye ne ye de but wo bre wo kokko hu lizi no wo ka che lizi sa Augustina your wafase Daddy. What friend is Madam Lizzie number hiding? Miss Lizzie number hiding. What friend is Augustina Sempan Trinidad. Hey, Marco, my young friend. There. You see, me first born, no, me chen. Me first born, no, maximum chen. I mean, call is you, where is the December 1 in. I don't know my kind of quality is easy. Only me is in some more about some more. But my first is the more fast. O me ken ono wa fi na la odo ni oko ni no na we wo etakwa na we nso wo azim eye den na sa ma mienu itimi behunu wo no ho lezi pike number na o dem ni o wa me ni ka se phone so ya me call ni ka se na pike number no me phone do for the fraud no to communicate o tu ala pa wo to that bomb Madam, na ko pona ta so yi. No, ewu ba ko wo to ku. Atolizi no obe mo wo ku wa je. Na ba so obe da system. E go so le gu. Madam, onyenze. Onyenze se wa papa ma. Wa eduma ko ni si me de sendo. Na wale tin sema oge o fere no system sem papa no na. No no so na oba. Oba se na mpamara oda na ya na atu ni mguase edi ogum de no ye ni mguase sende me ne wat na 7 years na no wa wutu na kasa me ho meeting sample to be na akwakọ from yanko besia within a short time na ya ne ho ade a na patch da me so me fancha wa na wo bushafo no wo ba me bushafo da sam na wo kan mimini sane wo so mo ya mo ho ade a patch da me so nche wo so sane wo bushafo na ehu ansay papa wo buso na wodo da masa me di wona ka obesi wo pama buso wa de taw me na me ya de na me no wo me usi pa pa me na de papa me mum nuwa ono be ya wo de wa bru ni nua wa ana me se won jam ko ne pada no ho lo ntoni won jam me ko na ma ko e bra de we yo de ma so ni pa e tu ma se nyame o hata su na ni na aka cham besi abofa ne de wo fa se ne me se ma ni de ha wo friend zi mama njambo na woni so lizini number wa ha bro hey na wo ye be mam ebi o mekuni ye tuma o face me tu me ka be 9 months 1 week me class mo ya 1 week na mo way then na ya de mam because of yes me mamu e sha me ba fo penyi wa vas ma ke zan fada me kasa be gbencha mama ni na woni so me kwa na mu na aka fa mba no for the years ona mkada duwe abadi ase mama mbao bianchan eso bia mama edu ma so na yakubo mbugo tia mekao na memba ne dia otegu ka of them let's show memba nke beta ma yakubo to sa frame but so bibia be nyama be bia I'll give you but yakubo no ndai o pa ma da pam na obeshin na feeling da so me na me o tiase nanya mkwana bibibesi Madam, wọ́n fẹ́ mi kò ní sí wọ́n ní sí fún okùnkùnfún ẹ̀dínbọ̀ kọ̀ wá díbẹ̀ èdè. Mẹ́tẹ́sì mi wò ní sí wọ́n kù. Wá kọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ma ní sẹ́ wúwo ní sí fún ọmọkùnrin
obi da mene ne yanko wei nko baby na ne haw bi no ka won da so betum akọ nipa ne wada ni sini wada me haw ne beyin na sisimi nti onne ne fa kwan bi ado na so men insisi na oda sisimi no ombo cha Steven Tobo jina soma me woni Steven yonku bi ko ona na otuma ne yanku no ni mi to no man direction no ba me pocho mami chiro na feno to no nanu chire mu na me ni ko besie bi ni ya ko kaje ni ya ko besie bi no pa awo nti one ko onu ko bebi ma de ko ya eye na me ko bi sem dan sister ya mo bi la de sin tin ka me ni bebi a o de madam so me wa sem ni wo wa aguni obi a oye de madam nti o me man dan so the man wo obi a o ma ebi onyi sen o ma ebi be nyi sen nti o ko no wona man dan so no ko no ba ko npa ko no aka ya ma no asem ni okay na se ba pesa de awoni sinia open ko de ndo ko asem na badam ya wade wadafo ko ba bie no huni sese wa hunu wode wadafo akọ betumi so de wo so akọ enya sa na aka kire da wodi na ekwaso amunya ne dai wuso we guasi ya 7 years ni na la anwale na akọ wale menya akọ emonim guasi ehu ne lizi wan kase gu manim ase de kire lizi na your friend enja mekwane na mama matena ho akache lizi dai ma ko say lizi bisa ne dai ye beba ba bi okache lizi ba me question ne de me pesa esi na ne di lizi de me bisa say me mesi wonja mekwane ho no wode ne bekọ akoye ndai ama mesi ida dai obanante fitakwa wa bazim obeja mekwane osa na abeka che drinsini ni so wanyama enyo obeja mekwane obenante fia because na toy dey be our story bibi wo ho eno de wodi akwanta na wadwane karo dabi waga wadwane karo na waja mekwane no wo obenante fitakwa ba no mo lo ntano edi sika no aba de wenya ni no mo lo ntano o na nto obefa ka na disika na ba o fa o obenante na just wo bo ne damu ana aba zim de na chese sa fita kwa na wa ba wanja me kwa eju ba bon dam no wodi sika na ba Augustina Marco me so obi obenante fita kwa zim na adwene nya adwuma eju ubebo ne dam ana no the miska bogu mi ubebo ne dam no obeja me kwa be ma no wa wu mienu no ubebo ne dam no kwa da ma di wan kai da no ma we bie the Beman wushia no wo bisa ne se wonko a woni wo ba wafa wo ye virgin Akoma FM de bisa me se wo bisa Beman se wo subai wonko ba ye se wo ne ni fi ye no madudu asan ne wafa ba ben na no ne wo ho a wo befa wo kwan ba so eno ofa so ne sa ba ni ja ya wo befa wo obisa Steven me bisa no eno se de o say lodina no ni lodina na o wale lodina o de no kwata kwa no mbesi afo sam menyufu sam na o ye unte na asam o bokodima ba lodina efifiye o ka kan lodina so ntumu wale bi ya me shira pass waka lodina de se lodina de di a kire me Steven se sa na o kan yo begu lodina ni mu ase kire o e ma wugi to say na lodina etina be many the same thing and ono so ko kan wo de a kire lizi gidi ye the same thing said you call ba for from one seven to to bo ase na me nka asam nkire o wo ka kire ne de ne o ka kire wo de yode ene oba ne ne no ye dwamanfo na ene okohia no da ba no ka bi fa ho kire ne dia woja wagu ani mu ase me kwade wan ka de mkobo dwamanu na wase wo fa ase na me ne se kwade de what wedi odi amotufo bo oda mamitu wodi amotufo bo wodi amotu ose de wo fa ase no wodi amotufo bo ba ko ndi oso obo adwaman according to wo na me ni ho de enti se na nka no call me ba mamenka udi ewo ho no nkira no na ebi ane ya frɛ no Steven madam wo ye adwuma ben we go face contract yo na Augustine say de da won say wo sesa wo mpani bie mu de a
wo hu ni se hye ho pa because last October ya na abre ne 80 million ne mami ono ka ho miensa bosumi mi ya wutumi bre ne 15 million enti wo se oje wo 3 billion na che say 300,000 Ghana cedis the obaka che me na make a kire we mpa che obo mi dua for ne so wo oje wo 3 billion na we no one person o behind dan bi mama natenem because when we sit down and as I say what one is definitely one is be kwa kwata sa dan no no see yenim enti sibi ma no ne ma ne 3 billion me pa cho we ya no sign ansa de aka ye ka ya me no me ni see dan see dada na what so no see you no no bresi ya wate ha dabi o no no be dan no bosi oni mo ni me see dan see dada ni wo na sie wia wo me wo na dan na sie wia 7 years na mo dan na part dey see wia ni 7 years ni a madam adan mo ti am di ni da man o chesio mo ni the man o ti won to dan so kra bi mabi leti na I mean me hu na dan no entu member so na kanta me flow dum pe si dan na flow do e be ka cha me dey wo mu ade a me na meti mega ena me kira de wo so obi aye ti se wo feel say de wo de wo ho no de be bad then you walk out me bi say wo say e dan no esi hine ma kwa dan no amankasa me ko ho no acho o si e your friend that takwa ade ye kwan no do wo no sister we nim baby e dan no wo kano kire me de me pe wo be dwa so wo na do asem ba ne ye bo asem ne ma na me de ba ye no wo bo me nti me kwala wo na America e dan no si hine e dan ni me so si ade yi baby a me ode me fine na me kopoyi e dan no one ode no the boy site wo kopoyi baby e dan no na che na your friend achempem na ye fe ye kwan no do you are there a company be a kwan no do one ye kopoyi do okay ye me kwan na dan no we si ma we do day since I dan we e flow do my sense that me kwa we bi nko ho bi nti me nko ho bi de hu ne se wa flow so ne sai ensa na no me di nkomo e bi ya na ye friend ade bi o se oga ska me nya me da kwa da ma ade nti se me nya ska me friend ya da ma ade bi but wo de wo fa wani hu ne se wa flow so ana wa tra ba bi a wo no baby ani ne di ka kwa e watra but ono no komodi no o ma meeting Akoma FM enti adan na sa dan no a wo sie no de wo nka se woni na ta wo pa hye wom na wo si won si bi ma ho nanso on wa wale lizi edan ya mike lizi si de nala na wo ko site na no ye friend ono okwaji manti ma friend wo materials na adan lizi o si na no okwo hwedan no ebu mu pa scan sumpa on lizi no yi ni scado show scan do ma wo ye jima no na ade enti ma hu dey sisi edan we yontum ba fa me mom ko tini me betu lizi no dey de ne ko edan na ya wie no ena lizi say ya na ya no mko wo de me ba wo kra de wo ni me ti studio ha sentima bra me pa chu 3 billion ma te ho asem o madam me 3 billion for my age ma me ye bida wo ni anko so what 3 billion abenanti fita kwa bazim ma wo so de ku e ku e bo madam me si mo wa gwa se me ko da na obo wo se kai into from October 15th me come see you up to now ya me the bank eba wa ma ko ma me kwa question reason to eba wa pa do na me da na me sa abada na akwa ya me nya ko be se ho de na pesa na de ma abada yale ana won ti se mo duro o shini be na ba wona na ele ma kale de dende no na me ja me nya ni da me yale na mo do me ya ka ya me nya ko be se ho de na me ba na mu mo na di woni atuma me ndi wona ha ma me ndi am ko never no be that for what you know where you so you know na play that number be na play that number be dey na me se me ndi we don't problem problem circle no wala so na ga de ni be pa me che me ba na mo ko me ba mo no me che ma be ba e be ba cha ni ndi me ba ni so no ni be be che ko me di na brado abenda na me na ko si a mo de fu ko ti ni
Stephen me pacho brother Stephen so obisa question e abandon accident try the name bado abandon na medum na no wo kwate mamoja bai eye den Ebua awo ma ko yan ka dali o yi message abon o ya sharp madam say abandon na medum na no wo kwate e mamoja bai Abua medamana no wo kwati mo mojo fu kwati awan kan no kwa wusti na kan no kwa mami kan tro ya wa ko shi sam na ni medi ne ho ma so wala bet ada nu yaba kan no kwa na won saw ya le bana won to kan no kwa na won saw ya le bana won to akoshi sama me family flower any one kan no ada kan no kwa na won to no kulu woman na madam ona ma ke she said no kana le kan ka me na no wo kwati moja bai ne don so onya no kwal ayeko shini na benyi na edwan no de ka mesafo abie no wati bomu no otuja wala ogesi na tiri mo de otuja wa menti me nyade no so na ko ya me ko be se ho ade na ababa na do na ko woni kote ama mo me nja wu mo twahwe me nja mu mo twahwe no wu ya me mo so nja mu Intimation wa akoba taas wonu me kwa akonwe di bana ho ache na me mija no wo me koi intime kwai na ofra me de mehu de me play na me se me play wa abakwan de no se a yadem na ne de wow oh Stephen da ma awoni megu ase o awoni ni wanya no ni amopa mema ba ni amopa na mbenya medi eyemo de wala ehunda akofa ba ehu aza akofa ba awala sesika 3 billion no entumi ntu ya aba sai na betumi ame mutu be ntoda me chose me said that to do I will say my bit about me billion make it number boy scan for me 1 billion pota when I put just billion because annoying look at the two million no what about post case and court case why you see them na me you so da ba so ubeja na kwa eti wo show kotokuma se na abenya de agya ne kwan show kotokum se na abenya na de agya ne kwan mbe 100 million de ne kwan benya 100 million that's 10,000 Ghana na esidan no de ayento so aman na ya to me ni de na so ya bi da ke ti asi na yo ta duma yo de binda na ya chi it me take focus na Kevin service and drive to and implementing it may say over everything the one we the local history it you know down and say my baby lady you know Kevin down down to so I'm not the local history man okay abekwa kesi sa dan no e di amano na amano 10,000 Ghana cedis in the piece that's right hey Augustina 10,000 also be ma 10,000 na kesi dan no e de si so se unim sa asase no your friend then man ka sam popi na asase a e 5 million na man ka sam so de mutu o se we dey fa ho ba do so obesi dan yesi so e dey ama 3 years I don't know ye this 3 years ni sister o se woni o complete no dey ama o mi bisa me bre obeya no dan beji na scan de menji enti scan what is what you saying scan meji na 3 billion want so 2 billion want so billion
3 billion won te so wo si dan di aka ho amaw e dan di aka ho amaw e na hwe cement bo hwe iron rods bo hwe anwea bo smooth ne bo yi ye kan say we chippings ne bo ni nyina chi 2 billion 100 million the menje ma ko enti sai me pese wo kam yeti ogina so me pese wo kan sana na adwuma mu fo afre na mafo na kate wanya bi kura o ma me 800 million 9 for me twa me ho aba 800 million last be mani se de yaka ho Steven madam na me sha so woni en akasa na mom ni yanwie kura ye wi a ye besia fa kire na ye ni wedding komo ye da se suwaji ya sunu ama ye nkyeremu bi ehia na mom no se de bomodia na fa bema fa tade osere ho kyekere kakra Steven kyekere na obenya amane why Augustina Isa Azim and Ofibane Yaye Krado one yet you Mampa Chamdasi Ewe Masami Hinande me brother Steven wo Azim na yedi enu kundum festival no na ohia na ode pass am to menim day opede ona metena bobra na misu mate oni yele dia na so oni yel bia nti meti asema no mo kan no na yeti na mi 2015 menene tina ya wancha na minini nsane first one osai na second one ni menu na me ebusuan for friend no nti o friend na wayende be se ninsa na wanka ne ho asam nti kwase sika na woje no uchiaye nti mewu a ode baka ho na waye me ho ade wato abofroba ni di na ye de sorry mewe am yadom na mewe no osde wo ba ye me ho ade na wato afra ni di no wanya ne dem obeda obato afra ni di na papa say aka na amamre no nchede ewa eni besia ne wa menya ne ho ade na di nkan bato afra ni di nti wan pene Akoma FM ye de sorry nti edi nto ne nya ambado ye tete hwa na eja meme yende from Azim to Takwano ekwan wo at times so na ole ba Azima na car no hwehwe odere bag na to Azim no na onye bi chi so for drop na msida ma o man bet na aguna so ye business center what are dey to man bet na ho na nka ne mbai na ye short ya me adom na toto nyensa na ya aware no ole kede wo sini dan water kwanto wi a na nka wa ba walem na one ma kotinim na misiyu na member Akoma FM timetina aguna kwantam tina ho na mininsa ne second one no so mininsa na yedidi wa menamunim de na ye ne kaka ankra na nka wa walem na mefi agun na yakoti na takwa mete ho abebia na mete dadan na efi wura ne so oje ne dan na meka eche no mam hwehwe dan nti na okakakra na metu efi wo mekoti na ho no be 1 week me wo ho na baby kasa ye frame wo ho 1 day bi no frame no say na patu Steven nya me ofrem no say okay me the number bi lemon na block number no wo Akoma FM na mikite 820 Samsung na no trade mom na me na de no the table do na boy CBE phone no na mankasa me kopa Infinix DB me toy na me se phone we onya wo de na emam lo wo hunu na we oya mankasa me phone na mam de miska toy ntentu nsole yan kan cham da mon block obi ni number wo mi phone do enchem senti kula mintum block number no osa any benyinity o ka sam chewa o de ti behin de no wo de ti me de na American me via me punejima mbe chewa reason ta me se block number no na me block number no na man sa me from me sister penyin bi na me mmezetu o se na me say Steven is me block obi ni number de na me me show de besie na wa pick me number on the phone do or say me fly oy me block number no na my sisters on onya show bre Steven don't to me da ma de no cry de untum nti da ma me ntwan na ono baba na me yimi nyama no oboso mumu nti oba nye hina ye be free number no
time so da mi fu one me nua na oyale nti wamba na mpo ma to ma adwene mi wie firi mo ho nti me kodi da mi afie fufu ni week ni ma na number bi frame but na me do big canteen me dey nimpa na all the different number died na all the afram no o frɛ ya na me mfa nti me yanko ne ba be se bi obedi me ncha na o se ma enya kolu na be wa aflanko na me se me peke so nimpa na la me ne ba kasa dey week me di niska ne ba ma no so me peke nurse sister oge me say yes o chi am obi se ma pum na me se na awo na o se amala lizia me kasa fitakwa na me say na lizu su hana no sa block me nti on block me na me no won kasa na miss ma block within o sa block me dem lie de frowa Akoma FM say obini phone na me de afro ma wa akwi mo so be ma de kan sa block no wa block no number na me block no o block le me block number no okay but kasa me nje me block number ni bru no na man kasa me bisa ne dey why do so me block number we no say ne yanku bi na wa peke me number wo na me number de no no like me the picture to Mr. Tusa or she na Mrs. Steven me ya chacha osa ha me ya fun osa ha me ya pacha osa ha nti wunya ko hwemu profile me the picture to profile na wa ye den ubi sansa wo ye den me ya chacha osa ha wo ya chacha me ya funa osa ha me ya ba funa efun osa ha me ya kwata osa ha nanti reason benti na wunya ko hwemu profile picture o ya boni ya den nti ese me block number no no say ono onye bibiala na me yedu twade wo ho nti sister na lekede hina mpo na ma adwene mba do de me number ne no ma me block no sister ga block nti wo de by for phone na shares block settings na be kun da block number no nti mi kita phone na mi hu eyinim na me say me hu bibia na from back no sa wo de yankasa owi obesa na abobo number na amam na ma me hu de ma block na Akoma FM na me see you mate no the na nishim also hu ni benyi na one ne tenan no ono check ya na ma awo me second one no fofol also na mininsa me second one no odidi ma na benyi ne de abaye ne ho ade na me mitumi fla ku benyi ne mfa otum di phone de ma benyi ne de obi le first begin me number no store no get classmates oh number no when the store number no or get classmate Steven wo prana na ne tie or store me number no get classmate no get classmate ben you flower kwenfi o sai na la from onya kasa na kasa ntechi na ohun ina o change edin no ye ne oge azim na gan so no yobi a fetch adimu pa ono e change lock ni po bohu na wegbe na wakwa oba hai wa wo fonim me ba me bo ma me Akoma me bo FM papa so amane okay almost support you saje be ma me de o se de mention na wo ba fle benin na la wo friend na wo friend bi o so ba walem awalo so ntumi walem nti ma ba walem na mete ho nti wo ma wo hunu say like o baje be ma no 3 billion na on si dan ma o ka che o ma me no papa e no mo se dan me ka che ma me no ma no anka hwiu papa na o si wate nti papa no ni mi de wo be friend nti mo wana o friend last bi no si na one friend na me se me ka da baba me okay nti say wo baje 10,000 plus a fee no ana wo da so gina ba bia wo gina 10,000 the menje member jana 80,000 Ghana cedis sika na be ma no de ma wo no October no 8,000 minimum odi ye adwuma 8,000 all this canal ba no me ka chere ne de sika no on some day no na wa atum aba 9,002 me chese me person hu se enti da ho some need also me front to one of us me fanya ejima e scan da commercial bank me fanya ejima o sika for ye beso on so too na photo one na manage can't you manage say wo ko fa phones bill me yenu na ne boy ye say na say enso tu na beso one ya to one na beton wen wo to one na wo to one wonya afaso wo so sika ne da bank wo mo de ye adwuma wonya afaso free so wo bi obaby nya 8,000 do you know what an obanu betumi dia ye 8,000
say when you 2,000 when you 8,000 once some year it's my main kind 8,000 so baby na dwetre 8,000 like when him do obey to me the 8,000 Augustina maybe say a question so baby na dwetre 8,000 Augustina when him do obey to me aye dia sesa na brabo and what the 8,000 out of bank so wo mo fa sika ni nya adwuma tina ho because we here force bill me no ya bra wo ba ko sika mentina ho ono ankasa oni me ya me no edi bank ton nti sika na da bank eska no kodo bo so do ntina me so e dey ya me de koto won okay mate so so do da me mata na on so do a obayen den on so do dia ono me de bako akafa 2 ni da ma what to dollars limit na be na so la na wo se kra eniema ba form kakra eniema ba form wo ko bisa ono mbisa mko fi am bisa am customer o man ko school penye din fi sen penyin na de no 5 years Steven ba so no se bi o sikasa na minim so obetumi akasa sa me pa cho metro voice ma me chese penyin wo fi sen na de no 5 years oba na be ma boys o mienu nyina e mema o mo kwa ban school na international school bo so uchi school fees sen ba ko ni tia 6.4 na ketwa ni tia 3.5 be ma ni discount ba ma de ko tia onu ni sika tia no ba wa chisa memi tia na madan ka waje an se bo so me no so no de abanti bo so me no so na bibi ni a wode na mitua anti wode discount ba no wate wade and ye sesi ho a nti wo ye na sede apart from so okofa lizi na ho sensem no nka Steven nye nipa bone sa apart from akofa ba afofre ho sensem ko nye nipa bone sa okay o hwe wo yie kama amaka do hwe ma me nteme hwe ono ma fama no hwe mo ono hwe 15 million no hwe mo frama ne nko a ma fama no hwe on to atade ma won sheda omo wa ko mada fiti da sam ne bai na kasa sam me miti 1.5 year enye free da sam ne bai me free me de me share since I started in it asam ba ono no ya de enu na make no asamba de asanye metime sisa enye metime sisa nti no before asamba ba no de no oye ni bibia asebe ma na wo do no wo pe na asem kwapem se obey asem yi ba ye ena niema abesisa but ni nyina echi no bosumi bi o de 1,500 neba mante odeba me da se tweme me wia ye ne be ka de aka no wasem obapa awon fedua mo ha na pom te sen ye de nyame ase ewia ifa me rem we doctor mo aho te sen doctor mo no ye okwa aka chen se me me na frisi apa kukurubo frisi apa kukurubo kwase pa chen kunkum abo no kwasem one ne ho kani na adwuma ye fo aka wo mo wo nuro ne ho etete ahaban wo mo yam nuro no wo mo achese ukoye office ho ana ndom megu wo mo ye adwuma no ese wani ensa o ka kire na mama ko nyame won sha doc ewie se na wakam de so chese enfidie ye kuru kradia ba ene ye de ye nuro enu 2023 de ye yizu doc so ba fra 2023 na wama wodi wani sei ahwe doc meba dodo chese yetia ye wadanse ene nienti amani pa bebre na ebibiduro ni ane ye ka ho nsam wona ne ye kwan a ebi fa so ye bibiduro chese ukọ baabia ye no abibiduro wa hwe abeka sa wonum biem obu wo a chese baabia o ye no basa mama ko mfidi ode ye ne ade nyina nikanika bi kura ye nyam ne ma aka wo mu no enum na on se sania wo mo magye di ne o mo ye advert de obi ye na bibiduro under hygiene condition na mimi ni mo bi de minim ye Zahara fo ye kwan ye fa so ye nuro kwasam enfidie ne enfidie a ye stainless unyama duro no emma dadie bi mefra enkofa ha obi amfa mre nipa eye under hygienic condition ti me srawo woti e bibiduro ye ka wasema na mobomoden a ahwemu ye pansa na otoduro Zahara fo de metimi de mensa duye simebo aka cha wo sesa wo ye uto ye nuro ni bia eye under hygienic condition sterilized machines a ye de eye ye nuro no kwasam ano odene enti se wo tie mi a eye nuro no dada na ene egusu a ye Zahara herbal mixture Zahara G capsules afa Hindi herbal mixture ene Zahara man capsules na enem de Zahara man na mdi frase eno de ye memaduro wo ye bema
na wotie me na yedro no wonya bi no mo ya monya kwanya na mo hwe TV ne bia eno na mama so yi bia na radio na wotie ohunu se de edro ne tie na momo ko heba shop pharmacy shop bia na e move and pink sei e na ne color no etie Zahara man ye ball football ni wie na no na short esan se Zahara man capsules na no na mema ni di share ball enya azam keto mo go ye nya hye ba akopa na tese mi dia no mo no kwasem ni je na double na enoma edida na kwa mutem no short kakra nanso na wachi ya me ne wo kase bebira sa begudwa so bebire ya wo kwa Zahara man no obenya bia to be ma bia no Zahara man capsules ma ne be ma no ejina so ye me ka se bia be ma no so kama na so ahode nim chese wo hunu ne be ye edu mpamu agisa wo sesa gum mesrewo mema na mo ho mbere wo mpam no timi wo sesa gum no mo te ase mesrewo ye be ma ensesa ngum aha ma be ma na ka se nyina so ne mo na dwuma Zahara man capsules yimi enu anopa me enu anwumre wodi nsukan ne benom na wahade eduro no adwuma senya wo be ma yo ho nsam na wo pese improve ya eduro ma num bi mesrewo esa Zahara man ne de wo no mo a bema ye wo bema ho adwuma ye no edro wenya tipa ye dro nya chese se wontimi ni na akono mesra wo wontimi ni dia wonum hindi ni bia betimi adidi na emom sa ye wo bema ho nsam me kase bia wo bema sa wo ye bema wotie me bia me no wo kase wontimi nyina so nche ukọ baako a na chese na wabre wontimi nkọ bi yemu baako no so kore nkọ yiyetie Zahara man capsules ne bi herbal shop pharmacy shop bi ye no benya bi ato uto ayemienu anopa mienu anwumre na hwade se obema ne so a na pese mu ye dura to droi mako 9 konko no to 9 nanum tu ase na hwe se wonnom 9 ni wie wonnom mpo nwie wonnom aduru miensa no be ma no mu ampeja ukuoda bi awia mete eya Akoma FM afidie so to amena beje usika sabe minim adwuma ye no no ye etimi metena metoto mrade e ma ankoto usika ntwene onum abaye adwuma sane ameka na pepepe e dia ma sabe menye be ma nanso memma wonum ye nuro no wonum ana dia danse ne ba be ma bia wonum Zahara man capsules bia wo wi anu afre etini ya numbers no egu TV ne so no e 0246 348 334 0246 348 ye numbers a ya hye ye didi dwuma eno no frɛ ya Doctor Nkasa na befa call no na wone wo edi nkomo 0246 348 334 and afa 0248 569 335 0248 569 Zahara man capsules edre wonu ma be mo agina so peme se ahodwora na about ponko no a osisuo no afa Zahara heba mesha edro ni nie edro we de me body na ma shore say menya be ma no manom Zahara man capsules na mo me yo be de edro we ye madu Zahara man capsules Zahara heba mesha ejawadro Zahara heba mesha ejawadro edro we me yo be nti bedro ni oba no mu a chese wase etafo ni nyina ningina ye infections nko a ma wase ne body say we oba na wutie me ebi ansansa bi prekese genital rashes na begu wase na ye wo hene na wuti we oba wutie me bi a wo de no chese awotie ma ye kuro we oba wutie me bi a wo de no enka body de akire wo de po na ye wo adokoro wa ma sabe wo bayi sabe wo panty so wo de beto wo no na enka e wo panty ne mesra wo enka ne nya panty ne mu na wo efre wo na eba mesra wo Zahara heba panty no de hye ne nka wom panty wo de hye na nka enti ne wo ho essence no wo ba de de bia mama ko me kwafide bia so ameka me se sabe ye outer beauty na nya na tso yo ba bia o nti na be kwa bada no kwasam hu no ba utimi so oba ni enya oba de wo de opa outer no kra enu kra me ni bia me se minimum mama wo mema chese enti wo mu jaya wo mu ne ya wo fe engine ne kasa enti wo ba de nya outer beauty wetimi atwa bonten na mom ne ya kata so no ne hia tie Zahara heba mesha okay
cap bi si so bebu mienu ono pa mienu anwumre nom na hyade wo de adanse ne beba ti ne numbers ya na gu TV ne so wo fra ye ya ne wo bedi nkomo eye Zahara ya ba be sha e wo hiya sa wo de capsules ne beka ho wo de capsules ne kan wana just white na dokoro wankasa ansa na de capsules na aka ho na wo capsules ne mienu ono pa mienu anwumre de nyina na wo de mesha na ye ne nsu a wo de be mene na wo hyade wa na ade dance wo de beba eye Zahara ya ba mesha ebi ana wo de ne ya wo menses emaye onum aduro ye boa obi wo ani immune system no eye very low se sie se mama ko ba bia wo ti ne ba bia metie yi na se me wakata me nso na chewa e kire se immune system no e wo form so immune system is stronger me no na da so de wo kata e bi nsa me da sansa me nkwabo no ho de e kuti anya wo bi e ba etitie me obi wo asese na tipaye na edwa no ne tiri dwa no immune system na wo form pe Zahara ya ba mesha tanum bi na hyade de biye ma nkwamo ne gina so den yade de yade wo nyade bi da obi wo se dog me nyare o na metimi anom bi okura na wo se wonom se be ye besi wo akwan afri nyarewa awodo ho e Zahara ya ba mesha be ma num bi wo ba num bi be ma wutie me bi a wo de ne wo ma na nsufita bi abeta wo be ma no e bi na wo be ma na wo ye wo hene wo ntoshe na ye wo hene be ma bi wo ho na be ma no wo jonso na mu ye ne za mesra oni nyina ye na bu yade pe Zahara ya ba mesha pe Zahara G capsules faka ho yi capsules ni me ro no pa me do anwumre fa mesha ne me ne capsules na hyade what dia dance ye na beba your number so no ye 0246 348 334 0246 348 569 335 afemi di hindi e ba na twato me bra na ye be wasa me sorry na dwumedie no eto aso hindi no obi a nanum ato a wontimi ni di se sie na una krokra kire wontimi na obi wo ho a ne yesi ne moja so atse obi wo ho a ne moja so nte so nya moja boroso eye blood pressure na drop pa ye hindi ni bi utie mi abora heba shop pharmacy shop bia also pe Zahara for hindi no yenyi bi mame utimi ni di wa nyanga ukomo nkase ye busu ogu ma ye frew eye be makra de amini asem no oba besia na wa ye sa de mesrew emwa pe hindi heba mesha edro we oba no bi ehye no oba bi kra ho na che se ne form no hyada nya yi wo hyase so wonum hindi na ma ne didi na hyehye ne kama mesrawo edro na dwuma ye no nyansam nyina ne ya ne ba bontia yetumi eka eti wo frɛ ye numbers na ye be ma ho akwagyere mesrawo wo ba wonyimo wo tisi yo hindi ne die obi yetimi num bi na etumi aboa Zahara ya ba mesha na no wo hye enti wonyim na ba no ma na wa frɛ ye eti ne numbers no egu afidie no so no wo frɛ ye ne wo ebedi enkomo eye 0246 348 334 and afa 0248 569 335 nyame ensha papa ya be shimu nyina afishapa ye be ba na se bronya ne ye awi no kwasem characteristic for ye gina ha na ye we shimu afishapa breast mu no ye bronya ade ye ba ba jibi na ye so de ye de mu de so ade aba nyame nsamo me resource persons ebebem ya makwa ba ebio ne mom ogada na wusu obi afra wana obi adana rawo Akoma FM adan okay mimisaw bemei woni ne tena ye no ye pese ye boa wo penti ye pese ye fifi ne mem woni ne tena ye no ede ye adwuma brabe na maba wosususu obetumi ye nya sa 3 billion no like ebia me ne na bre me ne na yese ikodo koko ye koye se ya wosusu sa 3 billion no obetumi ahwe so no ode ama wo meme ne tena no say mami oteten no wewu nti me pese me che say like brebe na brabo ben na me no mama ntona ade you nti mankasa mama oho no nti mama ne nam de kwakwan do da man nti time na me wo me bane na toye no na me seda ma agon kwanta market no kodo nti anka me pastor wo eho na anka yembui na che say bia ye koye we me ne be ma no kukuruhwi ase we no eno de no o ma wonya adwuma nti eno de wontumi nkase na 3 billion na nkasa no wahunu bi da say 3 billion
na sa mata yan ho na me kakraba saa ho eno ye o ma me sika na ho awo ma me sika oh okay but wa hunu bi da but enyo dia se ni nyina to won sem na se nam sika fa won sem na wususu se nam sika na fa won sem ti sika fa won sem bebre ni nyina wususu se bi bedru 3 billion but not in bulk se kura wo in bulk se kura wo dia wa hunu bi da in bulk 3 billion me mu da 1 billion na ikwa me sem na 1 billion kura won sem da 1 billion mum na ikwa me sem and ekura won sem da but 3 billion in bulk there e bi kura won sem da e pesi ye hunu ni me okay mensu se de tie bia no ye nim kwan ye be fa so a ye be ye ho adwuma enti abadwafo ma je adwen na fe montoa so emame Waterfalls Drilling Enterprise me pacho say ene wasifie na wo pese wutu nsuo wo ho se ya nsuo ya ban de obekwa akobuo nya te say pipe yi ema obekwa akobuo ema na de hwerema na de agya wo kwan ema enti me se wo ada ye de amo akwa ba ene wo pese wutu nsuo sika wan ye den na wo pe ewo mo ma betu ade amo adwumaku pa American form de amo eye Waterfalls Drilling Enterprise mi ankasa me di omo adanse sanse me ma obi me mo koye obi adwuma ma wo mo onipa kro ne frɛ me e ka che me se amako wo mo a omo betu mi nsuo de omo ye good ankasa enti na me di wo mo adanse no eye Waterfalls Drilling Enterprise onua baby a wo bia no ye beba abetu wo nsuo no e de ama ye tu no correct ya asembia nso emma eho a ne bo so eda fompa ye wo baro new site ye ne na ye bi heba clinic adwuso municipal ene wo aboronsan kromo bomodia ne frɛ Waterfalls sesia emma me momu metu wo nsuo no emma wo e wo 0246 26 57 07 0246 26 5707 0246 26 5707 Waterfalls Drilling Enterprise one number ena me de amawo no enu nti bomodia na ene womoni nkomo no metu wunsuo no ma Pastor Julius Akwaba na me so na Ekwi Akwaba Evangelist Akwaba na Naire Akwaba ene sports for se commentary wo ho nti yen go straight yenhwe yenua ba Augustina Isa ena Steven Augustina Isa ma wa efe me da se wataba no so nye bad kwa nyanta bank metu akọ no chenza what do you ma'am wo message bi o wana messages ne de me hunu se wo osu na me kenkan ya wo besu more Maa Akos, the woman is ungrateful. You are demanding this amount of money with the house. Why, woman? After giving you money to work and also sending money every month, woman, why? What the aba message, you know, mudi mama menken kaka what na woman handkerchief na what you mean su ye e dia mano. Okay, obi kwase me first even number mano. Was good afternoon, Maa Akos. Obi so first even number oba foforo. Good afternoon, Maa Akos. Do you think that lady is in your studio is serious? Hey, what the hell about you? I can't believe with my ears. Please advise her for me. It seems she doesn't want to work, but only want to put her fortunes on a man. I'm Joe from Nkoko. Montoso na menken kan fefem. Yo ma, Martin. Na do so do. Ma na mo fefe na munya na wa engage dada. Ya de name ma. Ya akura me de na be ma Rama. Lizzie wo ho, Elizabeth wo ho, wa yere. Ya ba say oh we de kam de na me be ya. Me be ya o ye kokko wa ase he. There's a 15 million a month then come on Maa Akos, that girl is a useless power. Why did that man have to pay this money? Never. Maa Akos we come say jam ade no kan. Say wa mama di ya na say on say the OCC horo mfantin one we kan obi say nkofo say kan afi mfantin for dey say na muti o obe ya me ye dey mfantin for be gro abeto apaso ba ma me ri mfantin o say eti drones no wuto ya be wuto drones no dey na be kai wo dey man na wo so man fra se man tobia sa bu se man fra Brazy na to busa no wow busa no until the sister you be yam nkofo dey fantifo eye me ya because me wari free ho me free ho kafra
Gaya Demia, Gaya Demia Cafra. Oh, so what left you to 7 black cake, some say Yama. No man can find the answer and find the 4 dear and so ma a beer papa man find the 4 business or more copy a town Mauko as a phonia that they want to one more Sardia ma a quankasa. Say I wish I was in the stadium car was slapping. Ma. I said, "No, Miss, who was necessary, me, papa. These are useless girls, Mr. Ma. Yeah, my own. Your problem. Your problem. You be because I'm not cool. I'm not fine. I'm not for fun. Can't you go for the enemy and me? Jimmy way when you do, ma when you do me let you fit for na come from Jimmy way. No me so for committee. No more the can kwasi asem say now call fie kwa. Sunu wa pampa so 1 billion adi abrabo na nabo 3 billion adi abrabo na nabo 3 billion wa ma 80 million asa ene de eda ho enya ense ene eda ho bosumi bia 15 million was start bosumi no 15 million 4 months ya uye kurasini papa uye kurasini papa go no busuem ni pa do send the power ya mo ko masa ni pa send the back mo 15 million wo ke so busuem and obi ba mama 15 million bosome no whatsapp number 3 radio say sebio radio so phone kan kwasa asem che no ma 3 billion jama wu yare o de mane papa jama wu yare che say ya nyiro ho ya tete ya nyiro ho and ogasi ya betna no obi ba ba ma ya ba ba you na 3 billion the amount wo ba woni mo bla bia what to sing that agenda oge what to sing that agenda what to box amanda oge but we like to have plot to that oge wo ba na bra bomu e di na odi bra na bra boma e ma bebre ne mama tia ho sebi mpeduasa be ma na hwe ase kra ne wo mo enso omo pe mfaso afiri ho Augustina oba bra na me pesen ka obetana ko timi ka se ma me no hye ase no ni kapre no da do prapra mu ma no ni ba bi kura da enam so me na afini na dwuma se ye me na me hye no e me wo ba bedu bi rodu enti ma so bo ma ko man bo so me 15 million ma odi efise ma bra no papa oge won timi anka sa sabi amma papa sem pai bi won timi aka na fidie so me wo bo ye pa se ye mra metena amra me do bi ba branti atem amma onya sa oge anyesa mosede come na to monfa ma ko come na mesin so ate na menini bedin ko mosisa ma ayo mesin ko adam ha yam pene am yan kan chen ko fotani yam ne o ko kan yesi wura de we mi kan kwasi ampani bi bu ofuni fie mi kan kwasi ampani bi a onu to pasa ne ba enko bu obi ba ba ma sa e de bu ofuni fie wo yare so obaru wa ka hompe so obaru wa ka hompe no no de onya mfa so wa de ma hompe masre Ghana from ma munya careful na bebe wuni mema amema wunyi na pressing na ayemwa what is 3 billion ya to kwabra ne so a wonwunya bebe bi am cases of mame o man pressure be on ma wunam kom ba bi nango ba ni ma wunam kom ba bi na wa ko ba so ba nkura no na sa no di da so o say yes sa ye chiri kokwa ye ni ma what enti metia si ya me he mama ye di na tena ho na man pressure na ma se otweja mpon eja wo hwe dana de hanyo moment wo de eja wo de be fam ko na wo de kakra ka no mo to aso na de obato kaka bo se sa emu ehe phone call sin nya nro so please allow us to come in for charge ma say I wish the man will take that I wish the man will take the children from her. What? Augustina, sorry. Hey, Augustina is a Anagiboja. Oh boy, for hey, now waiting they worry the girl. In fact, this girl is very ungrateful. Messages not doors. Even the young woman, the lady is not serious. And your man send you. I'm enjoying the show. I love pasta. Okay, why this? To Infante for Maa Akos, the man has to pay the amount. She's saying Ghana had 3 billion. Can you it's been kind message. Maa Akos mention Mr. Joseph Mensah US or see or Joseph Mensah US. Na Maa Akos say oba beye say ya un say na enemy to me ntina dem ha na me to me ntina dem na me ko na me ba eyesa wagumma animu ase enti eyesa me to sasa na me pie ba
na ne maame ne papa asem wo hubusa na wieye no ana ama medi yaw kakra pa ewo ne maame ne papa ho hubusa ne se oga wo ba wo kra wo maame wo se fen wo kra wo papa wo se fen wo ka kire me maame de wanka hwe me papa de wo se yo enti na wonim si ye be frɛ no oh papa benie maame benie na me say na aya na mutitifie okra ya na mo ye de ni ana me pesenka anka bibi say no ka kire wo ba no say okay ade na wo ye no me ye ba ma bi me ye papa ma me ye ba ma bi wo ma me di say ye me a me wo frati asefo asa so sa na ya na me pese papafo no bi no e chi ye ma ne tena se e ne maamefo no bi no mu se me yire ye me say ya woge wo ma me ye me say ya me wo agya no enti me sira wo bi ba ma emfa we nkoye no emfa we nkosi nanim ne be ha adwene ana ade a wogede atu na Akoma so na wode nam no na ho ofe de ne beko ni suban de ne be ba akiri on hwe na brabo yiye se wo pese ukura emekanfo wo enkyere wo awo ho se be ma na ka kire me se ne wo faase ne me enye be ma ne nka nkire wo ukura no na ebe ka kire na wo po obi ade agye a ese se wo ka asempa fa ho mi po obi kuna je no ese se me se wo kuma na me fa wo kunu no Unni kwa ya dan fa yede wadanfo ne wo kura wadanfo ane wo kura amabia jimia medwuro ho amenti ase na matese me kunu otane oba we bon komo no akwaka ne phone so no wo ko save number no na wa frɛ me tawu se wo frɛ me kunu na wo ye debe ade wo kunu woni ne dia phone no woni ne dia wo kunu oye wakola said the city akwasi abema me de na bo kwatim me de na bo kwatim e mo je firi mu ba ana maku aye wo de e hare what abema won na wo said woni hare na wo ba je 3 billion na wo wa 3 billion da me say 100 million no say ga we say on gia ga we say 100 million na ya ba je yabanje yanka no kura ahade wo ba ye ka no kura kire wo na wo kwa wo sesa wabrabo wo so wo hyeyen no na wo so wo fanyansa afiri mu bi anyasa wo ba ba hwe saa na wo bi di ba ye nti na sese ye ka no saa ma me pa cho aha ye te ha no na hwe ye bia nim se ye ka no kura wo kire no kura me ma ha because aha ye ba ka no kura kire na wo kwa wakobo abrabo foforo na asiwiye yanso nsemfo so se ba men afa wo ba me pa cho obetumi age wukunu akua ba ma no nya virgin o dabi obidia obisan relationship ko form ba ye woni ni jaye obidia ofri ba ko yes ofri ba ko an wo ba mienu ana wo ko miensa eti ya dan na ba ya wo dia eti wo so bodembo na wo bo na wa ba ti wa dia exactly aye modembo ana wo ba bo age wa dia fa na wo ti wa dia bibiti na ma ba ma ne ko fa wo ba no eti me se na ama pe competition eti sama pe competition say no ha Lisbeth be too chama Lisbeth wo your ba nyansafo Lisbeth said bit what you what can I check you so what Jimmy eti ha wo kunu se block your ba we no ba be ha wa adwene because e bia no person Elizabeth o person Elizabeth enti na o ka che se block no se be ya woni ni nkodi nkomo enti o Elizabeth no wo so wo frɛ Elizabeth ana Elizabeth so say Akoma wo kunu se wa Jimmy wo kunu se wo ya house girl wo kunu me ka se me be ha wo de amamu nsia nyansa amamu nsia nyansa na mo de mo nyinya mo kunu no mu sa na owu a wa ba be fa me sa me mra me hwe na me kura me de me tumi hwe me ho ana 1,500 no o de hwe nkola no na me de me ka 6 million cost 8 cost 9 1,500 na da bia ye bo so me ye nya 1,500 anka ye betena ha sa abe ha ye ho aka de ba so ade nanka na aka de ba so ade so ya ade e ma bi su nyansa ne ye ma mo ma ne mewuwu nya ye me nya mobo mama me on pe kote na fa na mo mu nsan no na obi bedi
the Johnson phone. Me and you. Okay, was it please? You people should stop insulting the lady because men are wicked. If not, people will not be happy with the station. You can't cry. You can't cry. You can't cry. To me, you can't cry. What's yet nationality? Assembly ye. Nejeje. Ni nia be ma no bi di ya na nka be ya ne de. Evangelist. Ultimate tie no kura. Ya ba ka no kura chira wo. Fan wo so do case by. Ya ba ka no kura chira wo. Like serious. Ba ma so obesi fia ma. What the message? 100 million. What the kan ya ma 8,000 da ho. October ya 1,500. Ni ya ba ka ba ya ne sa. Enemo nwari o. Ai because a man no aba no. Me se omo so omo bra. Omo ye yefukuro mu ade. Me se ma sister tina ho. The man is show. Omo wo bibia all respect o. Wo ye obi bia ma wo a kata wani. Ensu a wonya wo benom no. Enhwe evangelist. Enti wo a wo send a message we. I'm also not happy with you. Mama, your my birthday be Mr. and Mrs. Champo. I don't want to open a farm. Omuba Levina. Levina conference. Akoma okay. And then when you fit, you mama no papa. Si umma wa woda pa. Na ishra. Na gronya woda. Brother na na every day obey. Mama, and let me too and my before 2023. 2023 mamu mfa Jimmy say enwura mu biu se 2022 na wo ye wo hu say ya 2023 ye be srew emfa Jimmy say nkowura mu biu hwe ade a be ma ya ma obai empra twen Akoma FM empra twen na wo de sa pressure wey etu obi ba so a enya wu na obewu agyaw yes ram yenuanum ma mo se sam suban yo sa oba se hwan pa na beti sika so ware o hwan be ma bay na 15 million a month na so na do oba ma 1 million a month wo betimi atena hwe ba bia brother a raise wakoduru 15 million a month untumi nhwe enkwala mienu na be ma wo be ba no a oba ma 1 million a month no ubetimi contain sa be man ye go ka se wansumia mema na nante afrita kwa aba aguna nkwanta Jesus Christ sister ye ma kwan do pese wo ye biaye Bible si duabo biara ni nyina so eye duabo hunu ba bie nu awde abrante we be kwa konfo no kra de ne kwa no wo mu tena se no mu di asem anya sa wo de kwa ya no maso me dey say me be born dam on say ma ko busa dey say enti all 90 free takwa e dey aba next one born dam na ane no obodam wia bosumi 15 million no why na dey be brew yes ram ma mu ba mu nsuo nyansa na sa 50 million man ti kura wo ba bi nyansafo bi nyansa ska we ya sister kuya nkode aye o apart from say kwala me enu 15 million aguna nkwanta yes raw if you have member hanya wadwene say wadi ka wa hanti wadi bem da bi yenya ne sa be ma nya ye beka ya brant ya ye wonya be ma no onya ye beka wonya dem bio ye ne suban but one what wo show kama just say na ana maybe friend again na kwakasa ngi nkoma kwa akonya Pentecost da free kan say ada me ma me gumi kotimi so mo oh yes Pentecost da bo ka che ne ire say me ma me gumi kotimi so ma nko wo show no respect wo ye obi bia ma okay jiwani because e bia de obese wakoma no wo pe wukunu no that's it ehonu na nyansa wo say be ma ne hwe wo ye wo pe no obese wakoma ga we ni isu nyansa no wa ehunu ene wa ba no ba ka say we ye no wo faase na so okuku tua so dendende na what if you catch obi ma okoko na ba e say we ye footballer le football me bi sida wo defender na ni e dia na kokko nya sai ka yesi hye na bufuo hye na bufuo ani ama no record wo ku la fa so adu bi na wa ye no so no eti e be sere ma na mo ba no
Some way some suba way if you be na libe ura na frelizi na frelizi yam frelizi na lizi ya na be say wo yo ba na wa wuru nyansa wo ne be ma de betena remember du be ba e be fi wonsa na sa load na wo de gu me ma no so na ho sa ba 3 billion na afi kura no wo mu ko ayi abanju ba efo wo mu ko di bronya 3 billion wa de over 3 billion aji fi okay ana makunkum mema na ma ye kunafo sa no de kunkum mema na sa okay ye be sra Ghana ma 2023 ye fa nyansa ne mema na fantra no ti ase a wo hwa wo ma wo ade nkola be kakra wo mu nim be ma fi mo amodia mo ma entra se ne ye hwa mo obi nkola no ye school fees. If I were the lady, I would have used the rent money to buy half plot and build single room. I tell you 6,000 2 years or try my bema na abra wo hia hash afutuo wo shebia se wo ho enipa bi ho wo hia hash afutuo yes e wose mutu no fo no okoda no odwe no because wo nyini bia wo nyini bia wo to ni ma ya na obra ne biti wa ebe ya nwonwa ube ya mobo se 6,000 a day 2 years sister when be ma obetuaka mo de ye na ha se ye ma no bi to be betina ha ye nwie story no kra na me pe wo mo for half copy you half pro a nice girl beautiful lady na kakra na ode yo mama me say ye ka oba ne de na ya adwen say o say charismatic woman no oka enye so oba ne say wa fa ho an say wa dress a wo ko oba bi o wanum kasa hwe kasa wo kasa che be ma wo tie timi tia be ma no wanum e hare kohwini mame just meti ha no eno asa me hwe ni say ya eno asa me de be say gu mebo na me hwe no mame e de ne how be ma timi ekukru 8,000 be ma no so wona wo ma no ho kwan ma ne nye ho ade o na suba we ye mama dia na di say o man ono because o se wuntumi meware no enkoka we ho mama na on ware kwa meka ho a be ma na ye ready so be ware mama die biem o de ma ne ho kwan ma ne ware o hwe wo mama o meboa o se wo pe wedding kra wo be ye wo ti na chese na wo na o pe o bia wo na o pe ohun suban bi mama ohun suban bi wo ababa hwe wanum kasa mama ye kasa nyina bi kra de ba se ababa ne maame mokura wo mu wo mo na when message say ba ne chese ababa wo kra ne maame mokura mu wo mo na say suban ne kra ye di wa ha e chese wo mu ade no nti na wo kan ya maame si yo mate ade na me koka na be ye me mama me de me ababa wa no wansesa ne suban ya say ya na ode be ko no asaba because ya say wa ho fe de wo be ko o tie wo ya nice girl o ana na sister kua ka na bi on ma ye sorry na ye ndu ba bia mo se mema na send e na hwan na send ba se ababa wa we open no omo so ye poison mama wa wo ba ko be ma na di kan na wo ye no ansa na akofa be ma we no wa je ne sa 3 billion no de na sa be ma no kra wo ja wa abenya we be ma we mama mi twa no crusade nya mi nhira no Bema asamba otimisi na bujina enkrani mu tete enkrani say me man 10,000 after just 2 months mama 8,000 say me dey ato bank na nka wo de ko to obo me ba ko a anka wo so wo so ye adwuma wo man sinti no wo de sika bo wo sika obetata no na nka 8,000 ne kwa nka fa ye bibi na nya so mfa so ada na me bia so mo ho bonesa mama mema no nya mo nyina na ebenya no fofufu say yo wo be ma yen a ono so be hu say do so be tinya ye wo be ma yen a obe hu say do be sia ye ada na mo ha mema ne sa lizi kwaso na ware na subai we dey mfa nkwa wale I've married 18 years. I never received even 50 CDs before, but I'm still there. Wa worry if you do what 50 years cry a man be that but on so tina wade Dr. Gbadema Herbal Center catching here kwa the Gbadema garlic mixture stroke ebeko wo sade ne do so ni pedue ne mebena ne wafu na ye kapu ebetwetwe anu ntima no Gbadema garlic mixture ne bi big man capsules ne de be man ye catch them mo obem mu ayamra odi ya big man capsules no na one nom afra Gbadema ko capsules no obehunu difference papa e wo be boadwuma
ama oyire no edibuo ama gbadama ko capsules no de yam tim na afa koko gbadama ladies capsules no eno de oba ete wakoso akumanu na ahohoro kama godash powder no eno so asthma ewo so a wo de eye godash powder ene ne capsules no enka wo kenshi drug line tena center sanso na ashaman equus pharmacy redema pharmacy kanis ne kasua eye tribe of Judah Frey Dr. Gbadama ewo 0248 28 87 0248 eye top choco chocolate spread and ye kan for dia ma wo me say kwane kwaje wo pa no na bo modi afa top choco chocolate spread no e bi femo na edi eye to pa no ne kase otoketu abi e bebo yam entri wo hu ni feeling no wo abem you was what the catrema e ko do mu atwe yi nketenkete ase ho eno ka catrema pra wonti we have top choco chocolate spread we have top choco 3-in-1 chocolate drink no cocoa milk sugar bibia wo dada to your breakfast no now the bread no wo the chocolate e na fam no now wo the edi edwane supermarket mu nya na 0243 033 033 0243 033 na wama wonsa etumi akabi nana ye bi na make afone de amount ene awie nana ye bi se bomodi anabra na kache wonwomodua bo black covenant anapokra se wo yade wonhuna no wo bi do ka ompeso obetua wonwomu yade ben ena eneni wudi asie nana ye bi na afra wo eye o agona saman obefa ka fijasi anasa dum fre nana ye bi e was 0243 13 45 35 0243 35 Alaska Star Enterprise original wallpaper hifie and wone wo pe wallpaper papa ya che se afebo na de tia na tie wo ye installer wo bi frost ba ye na adwuma emmanuel me pa chow enkoto wallpaper bia ebe fe de on pa krobeka se won sanu adwuma nye fe na wo koto Alaska de na de ye adwuma no a wo bi ebeba ebebisa ho asem obajo number ebema wanya adwuma pa we studio salon or office wo nya Alaska Star Enterprise original wallpaper colors ni designs ni jenjina mu kwadum Mrs. Anoche Plaza Alaska ewo Prudential Plaza nim frano ewo 055 411 48 78 055 411 4878 and Dawood Aba Hospital Dr. Dawood and the Dawood 360 capsules aba na se wo pe edro ba ko enwa dance die do so na enwo acha die do so a Dawood 360 capsules and the ointment wonum 360 capsules na now the ointment no atwitwi wo kotodwe usisi anwotutu ehonam ya ni nyina ebetu ayera so na wo the Dawood ointment asrasra na enne wonum na atwa wontumi didi na se madede ayade na chew wonya Dawood Aba mesos sehwini na dro heba ne pharmacy shop mo enye na for Dr. Dawood e was 0244 88 64 37 na Emma won sanka Dr. Dawood emre yi bi meisu free juice mese bronyen eno ane didie enne akuaka so obato nwom na so nyame yadoma Friday na memena to esan sabra yeto obi nkasa 24 kogulo na ye no meisu free juice na ye no meisu no meisu free juice no ede we ye no wa dore no anapokra sem we wede no we nya meisu free juice na just won so watumi anonom paninum kodanom wo bia no bu nanum tontom ene wo Black Eagle energy drink ema wa hoden jinjawo ma onya hoden kwa ye adwuma damu ni nyina bomodia na efre ne to be cotton was 0208 44 45 0208 44 Ayona pharmacy the gynecology syrup aba wo ba wo husiesie mu yes don't mind the body mind the engine ben ye kano wakosiokuma inji ene yeka siesie mu na honye yopo ma ehonche nonom gynecology syrup ya doctor from penny for agiatum ye free Ayona pharmacy for akache wo benye bu pharmacy chemical ne ba shop mu gynecology syrup ayema obabia e ma ye best ma frɛ 0597 21 60 37 0597 21 60 37 na ema wonsa enkabe eya
Atenka Royal Herbal Clinic atenka wo wiase na woni atenka wo tiase wo ne enu nti winya Jagaman capsules abema ebetumi ama wagina so papa bo adwuma 24/7 na emana ma omo piafo sanso na Jagaji capsules de wusisi eye wo ya achia adwonkodwo winya Jagaji capsules ne bi na etumi aboa wo eni yade eni ye nipadua kania wani ewo problem bia no ko Atenka Royal Herbal Clinic etwo diabetes pressure and stroke ulcer awo na wo pe winya Atenka Royal Herbal Clinic mesawada ope akira kwane a ye wo Kumase agric enzema enclientation ngwa bomodia na efre Atenka Royal sisia e was 0245 724 401 0245 401 etwa yo kwana sa agye gu sensenwa obeka sa cement load enedi wa kire boy Royal Herbal Clinic Richmond Herbal Clinic Herbal Center ene de akuafo enkone ne samnaba akuafo samna ne de wo fibroid wo benya so do be bedware anase odware na honam ye ohene ana wo ya wo ho kekawo ana mpokra se be ma waye mrempemu akuafo samna bomodia na efedware na bibia entumi enkoyie enfama Richmond Herbal Center yesan ede akuafo enku aba na akuafo enku ne de wunim wo de sra sisi yade beko onam ya betu utipai wa fa bi fa ho awuntutu sra bi ebe ma rede ayefe Richmond Herbal Center ma wonsa enka wonom enku akuafo enku na afei akuafo samna no ebi na bibia be wie peyo ade amount Angel FM marketing department ubenya bi bra Akoma FM heya ye was stadium unity yane ye ka say more no shopping mall and edition mu na Samdora Herbal Center Herbal Center Blessed Herbal wa mu nyina wo KO Jeff Herbal mankase Paulina Esapon Fico Herbal e wo konongo bomodia ne freyen e wo 0249 18 68 45 na anyone any komo e ye Raka Clinic Limited paku meme nyina dia be ma ginum na emwo wo bo ba no to pa no da wo se kum na wo dia mema no genicure 442 wo ba facia pakum na bibia be wie pa event capsules wo dwo so no wa yase ehyehew eye wo ya be ma prostrate wa dawro ma no event capsules metfagen wo ma mo jedi afresane ye nipadua mu to asedwu wiwim wo namro mu arthritis mo mo ye adwumade agodi for ma ne meme mo dia ye metfagen was me to asegyi miwim no bi Raka Clinic Limited yen ene de pakum genicure 442 event capsules metfagen edra wo bo ana yade eho ewo so yade ba Kumase Alaba Abu station ye wo freyen ewo 0248 50 Grace Gift Bar Clinic and Laboratory Services Bomodiana Bra ye mama Grace Bodu ene ene kasai na mama Grace say Bomodiana Bra prostate enlargement award fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis typhoid ulcer malaria wo banasi ati aban to so na wugina so a ewo so sebribi kire ba bia yade ne hye eja wa be papa ma me Grace Bodu enti ko Kumase Oshim School Junction Oshimama from Barakasi Road and Kaini Wachimota Petroleum Bungalow friend 0543 32 00 na ene no ene nkomo eboni osai krom yendi bronya eboni osai krom yendi bronya mese Kumase ebeye butubutu ebeye bonfrete ebeye menya se so menya butubutu se bontuku enu nti mesra wada bomode na bra 24th December Heroes Park Baba Yala Sports Stadium Baba Yala Sports Stadium enya sem kitwa 12 p.m. sharp na just say edaso Baba Yala Sports Stadium Heroes Park 12 p.m. na just say edem 24th eboni osekrom yendi bronya eja wadwo mepacho yabra ene games competition ne woniema adwum to concert ene adwum to for ba kid Kwame Eugene Wendy Shea Akoma FM Kwaku Flick ana eno no and Black Sheriff so
we say krom ye di break and ba ku bi wa had say ya ton ya talk ba ku bi o ya ton ya talk okay ya talk also ba and ye be say ya ebony condom Ghana's most pleasurable condom. Yes. Baso obenya bi. Make it worth it. Anu ti bra na yendi bronya krom ebeye de. Na emom no hye ne so. Se krom beye da, me ho beye fe. Eye Josie fashion awia yi. Ono na asem yatade a mediti e Josie efrefre wo se wo abrochire regions ne mu bia say ya mehye wo style bia wedding engagement aye bia se na your fa hwa na wo de fama no na obepempam bi e de amount for Josie e was 0243 433 na she's so na aye mitikama e de ama menti wo pe bia wo Kumasi Sports Stadium Unity on na edition mo freshies e was 0249 155 776 Bra kwabo. Yeah, enia. Akunta kwabo. Oh, yeah. Bra, wuto ekuafonku herbal ointment so brain. Na akunta nti na wo me kra nsa no bisa ekuafonku. Sending message na dey. But na me the first one no. Na me me de nam kwakwan do. Me kokum be Kumasi me kwa Accra na de bo ma 1 month. Ma mo ho na me ne de mom na me ton. Nti oye day na mbe ne nya 1 year 2 months na me start gwako. Akoma na se ma me o company no kofa nam no. Nti onya time nhwa afra no miss ma me ya me ba no. Nti da ma ono de o water kwa na ka o ma ne nua ne mba fai afra no. Na ya me ya adum na se mbedi agona na afra no be start to school agona ka afra ne bedi ho. Not knowing there afra na oba fa no afra na ankoma ne sister no ba fa afra na nkasa no po antina ni ncha no o de ne kama mba fa man panyimfu wo ne maame na be ni kodi ni wo nti mi fi panyimfo be na yele nti kasa wo de kudo ko ma na yele wo maame nti na me ba na meleje me ba na wa ye twintwan wa meje mba na o ma me ba sha afra ni mpo se na afra ni mpo no ho timpo wa ye twintwan na me nti da ko na me fra me nyanku bi na me se me ba wata kwa na me fra benyin bi adam ba hwa me ba na o ma no kwan ma ba hwa me ba no nurse awonhu ababenyi ba otide na obu na otina sister no ne nchan sister ne ye indomina de wo fiawo nti me ye ready a oba ma me direction me ye ready na o ma me direction me kompana me ninsa na chudi na me kwenti me kwai na sister na no onim mko mi chia no nti na mi gina ho ma abato da me ba no so tena ho ma onum yogurt na me start the mission ba nim nti no ohwe Akoma efe ne junior sister bo fa na IV oboya abo na nurse sister again na me say yes na ha so wana che wa hade na me say bi sam da wana che am wa hade ya why de wotum ya medam na ne ba panyin de no oba ma afra no do de ne koi nti me hu afra ni biom na me from papa se me report to police station na won ba chon na me from ma so ma me se ma mintem papa na asam na menye dinde ma na me bla na nkasa ba fra behin mo de me ba ne da ide ne o de aba na wo bai wona me kasa ya nkumpo wan fa afra na amba nti lezi na asami di bai na mle ya nda me leje me ba nti on fa me ba ne fa yede na on fa mbra na lezi sida on me ba na ampo no wona nchan na sister na le kasa ni mu no o say before no bohun dey eba ni po ya me ba no benyin ba no na watakwa no bohun de jowe ya me ba no po benyin ne so ye no wo fa asi bi ne ba na no wo fa asi no ni time ya kwa ne ko ma ne yire no ka che ne yire ne say wo ba no eye ne wo fa asi bi ba oni time ma odo share eba no oni time odo share eba no oye busy okwa do nti na me de ba na ma kwaje na me de na Akoma FM nti osim tumi flanos no krokro ana wo den tentia wo so wonum ato a wontimi ne die